laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات أحييكم بأحسن التحية وبأطيبها التي جعلها الله تبارك وتعالى تحية وتسليمة لأهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي قوي الله سبحانه وتعالى kanko oɗo allahu jalla wa ala handuɗo e yettore nden o foddi e mayre. kanko allahu tabaraka wa taala neminɗo en ɗiɗo nemaji makko molanaɗi nemaji makko timmuɗi tawi wa ala ra'si hadihi ni'am ni'matu l'islam ma hoore dow dendanagal nemaji ɗi allahu subhanahu wa taala nemini en ɗi oɗo nema islam. eɗen seeɗo wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal ngal foddi e maggal siwona kanko allahu subhanahu wa taala. kadalika hiɗen seeɗo kadi wonde nelaɗo on muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe abdullillahi e mana ko ɓe jiyaɓe allahu subhanahu wa taala وكذلك برسول من الله جل وعلا أي بنياب إمر دكمك كنك الله سبحانه وتعالى علي إن ترى الله سبحانه وتعالى يا الله بيد يرمين مكة لن يدو مكة يو بيد من دور مكة لن يدو مكة eɗen dangal ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe e kala artuɗo ɓaawo maɓɓe no ñentina oɗo sunna maɓɓe ila yawmi ddin. aɗa yeeso ɗum eɗen ñewrodira nguɗo hiwrande islam eɗen salmodira ngoɗo salminago islam salminago ngo neɗɗo julɗo hani salminde siɗɗo makko julɗo hiwrandu ndu neɗɗo gomɗinɗo hani salminde siɗɗo makko gomɗinɗo. allahu subhanahu wa taala o suuɗi ɗum ɗon hiwrandu e gonɗon salminago o waɗi ɗum hiwrandu e salminago jiyaɓe makko tedduɓe ɓe galir aljannaji makko. kono kanko allahu subhanahu wa taala o wii noon wonde wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. irana hiwrandu maɓɓe ɗum kamɓe yimɓe aljanna ɓe ñande ɓe hawloy e makko kanko allahu subhanahu wa taala ndeɗenaɓe yaka nder aljannaji makko kanko allahu jalla wa ala
ko bugodirgol hakkundaji maɓɓe ngoɗo salminago e aya go o wi wa tahiyatuhum fiha salam mana yimɓe ɓe ngale aljanna siɓe hiwrodira e hakkundaji maɓɓe ton o nduno hiwrandu islamu yankoru woni ko ɓe bugodirta hakkundaji maɓɓe woni ngoɗo salminago ara inchallahu tabaraka wa taala wono wonirno noon ko fodore nde fododirnoɗen si yewtugol e ko yowodiri e ko wiyete silsilatul adabi l islamiya manam jogidirgol ɗiɗo neediji ɗi tawata ko neediji islamu yankoji ɗi oɗo neɗɗo julɗo haani neworde ka gurdam makko aduna ɗo jikkuji ɗi oɗo neɗɗo mo tawata ko gomɗinɗo allahu subhanahu wa ta'ala o gomɗini nelaɗo on muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam jikkuji ɗi tawata kanko oɗo neɗɗo himo haani jikkinade ɗinɗon ka gurdam makko aduna ɗi tawata ko kaalo diina makko woni kaalo diina islam nayi mo illandimo kanko neɗɗanke on yo jikkino e ɗinɗon jikkuji aray e yewtino e ɗon ɗinɗon jikkuji ko ɗuuɗi seeɗa e majji aray hannde inchallahu tabaraka wa taala ko al adabu l hadi ashar woni adabu zawji maa zawjatihi imana ndiɗo needi ndi tawata ko needi sappo e go'a ɗiɗi ndin e oɗo silsila meɗen mo tawata ko silsilatul adabi l islamiya ko needi ndi tawata ma ko neediji ɗi tawata oɗo neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko o resuɗo neediji ɗi o haani neworde ɗin hedde oɗo sonnajo makko e hande wonde no woodi ko wiyete adabu azawjayn mana neediji ɗi tawata ko neediji ɗi resindirɓe ɓe ndiɗo haani jogitaade e nder noon ɗin ɗon hiɗi fecci kadi fecce ɗiɗi no woodi ɗi tawata ko adabu zawji maa zawja no woodi ko tawata ko adabu zawjati maa zawj mana ko gorko on needi ndi o haani neworde ndin ma neediji ɗi o haani neworde ndin hedde sonnajo makko on wa kadalika no woodi kadi neediji ɗi tawata oɗo sonnajo ko ɗi o haani neworde yeeso oɗo gorko makko oɗo mo tawata ko jombuɗo mo dewgal sunna e farilla aray noon hande suɓiɗen fuɗɗorgol ɗiɗo neediji ɗi tawata ko neediji ɗi gorko resuɗo on haani jonnitude sonnajo makko mo o resi on waɗiɗen anndi ɗum ɗo no jira e ko ɓuri fandude e ko wona yewteede ka meɗen bal ko ɓuri heewde e yewteeɓe ɓen fi alhuququ bayna zawjayn e mana haqqeji ɗin hakkunde resinirɓe ɓen ɗiɗo ko ɓe ɓurata yanñaade e muɗum e ko ɓe ɓurata tuudinaade e hoore muɗum ko ɓangingol ko honɗum woni ko sonnajo on duwa moodi makko amma ko woni kon acce on imana ko tawata kon oɗo gorko tigi e hoore makko kanko duyiɗo on imo duwa oɗon sonnajo ɗum ɗo no fanndi hattirde fanndugol ka ɗum yewtete ka meɗen ɗo oɗo waɗi si tawi laarude ngenen tawɗen yew subo ɗum ɗon fuɗɗore ndun waɗi noon eɗen anndi wono woniri noon oɗo mo tawata ko o sonnajo on himo jogani moodi makko haqqeji ɗi o haani jonnitude moodi makko islam no holli mo neediji ɗi o haani newade yeeso moodi makko ko wona non woniri kanko oɗo kadi gorko no woodi haqqeji ɗi tawata ko wonanɗi sonnajo makko on e dow makko waɗi si tawi hawri nelaɗo alayhi salatu wassalam e makani en e oɗo hadis وتعالى حديث إمام الترمذي بسلي كسنة المحبن حديث إستاذ عمرو بن الأحوص وشيخ الألباني رحمه الله بجن درجة حسنة تصحيح الترمذي
nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maati wonde ala inna lakum ala nisaikum haqqa ولنسائكم عليكم حقا nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maati wonde pellet tabiti onon worɓe ɓen no woodani on haqqeji e dow sonnaɓe moɗon ɓen haray ande noon ko wona non woniri kadi no woodani sonnaɓe moɗon ɓen haqqeji e dow moɗon onon worɓe ɓen mana wona onon worɓe ɓen tum mari haqqeji e dow maɓɓe ɗi tawata kadi ɓe duwa on jonnitude bal kamɓe sonnaɓe ɓen tigi e hoore maɓɓe hiɗon rondaniɓe haqqeji dolle dolle ɗi tawata hiɗon haani ɓe jonnitude waɗi si tawi allahu tabaraka wa taala o wi wonde walahunna mislu alladi alayhinna bilmaruf walirrijali alayhinna daraja allahu tabaraka wa taala o wi wonde pellet no woodani ɓeeɗo sonnaɓe haqqeji ɗiɓe haani henndane sifa no woniri noon kamɓe sonnaɓe ɓen no fawiɓe haqqeji ɗiɓe duwa jonnitude mana oɗo gorko koyo anndu wonde wona kanko tum mari haqqe e hoore oɗo sonnajo makko bal sonnajo makko on kadi no mari haqqeji moolanani ɗi tawata kanko oɗo gorko no waɗtimo yo jonnitu oɗo sonnajo ko ɗum woni ɗiɗo nediji ɗi tawata kanko oɗo gorko himo haani darade e nder gurdam makko ɗam wondude oɗo sonnajo makko ma wondude e ɓeeɗo sonnaɓe makko si tawina gooto o jondi nediji ɗi o haani nehade e feeɓeeɗo waɗi si tawi hawri e ɗum ko needi ndi tawata ɗi darama hande e nder galleji ɗuuɗuɗi ɗi darama hande e nder jawle ɗuuɗuɗe tawete ko ɓuri heewde kon ko sonnaɓe ɓen woni ko ɓuri ɗoftaade ko sonnaɓe ɓen woni ko ɓuri darade jonnita haqqeji ɗin amma ɓeeɗo worɓe qalilun aw qalla minhum no fanndi e maɓɓe kamɓe worɓe ɓen on mo tawata ko wonɗo jonnitude sonnajo makko on haqqeji makko ɗin no haaniri noon mo tawata kadi no jogiti needi islamiyankoɗi e hedde oɗo sonnajo makko joni noon honema oɓe maati wonde ɗiɗo neediji ɗi oɗo duwiɗo oɗo gorko o newoto hedde oɗo sonnajo makko hiɗi fecco e fecce ɗiɗi aranum ɗum ko adabun maliyatun ɗimmum ɗum ko adabun ukhra gayru maliya mana aranum ɗum fuu ko neediji ɗi tawata oɗo gorko o neworay hedde sonnajo makko on jikkuji ɗi tawata o wondiray e oɗo sonnajo makko ɗi tawata ɗin ɗon ko jawdi woni ko ɗi waɗirte feccere ɗin mere nden woni neediji ɗi tawata ɗin ɗon ko neediji gooɗi wona yowondirɗi e jawdi ɗiɗo ɗon ko ɗi tawata kanko oɗo gorko so jonnitani oɗo sonnajo makko ɗiɗo haqqeji tawi pellet allahu on no seedanimo himo taagana jonnitugol mo ɗi o wondiraali e makko sifa ndinɗo needi yaroyama ñalaande dargal ka allahu tabaraka wa taala allahu o kaka moƴƴi makko kanko gorko o ndettata jonnita sonnajo o yeru ko o mankinannomo ko si tawi hawri kanko gorko on moƴƴi makko ɗi lanni maɗi yonata ɗum ndaare e bonɗi sonnajo on ƴette yeru ko lutti kon fawe e hoore makko kanko oɗo gorko o yaada e ɗin ɗon bakkatiji kadiɗe mbiya hannan si allahu tabaraka wa taala yafatimo waɗi si tawi ko wiyete kon al adabu l maliya imana ɗiɗo neediji ɗi tawata ko neediji jawdiyankoji ɗi tawata no waɗɗi oɗo gorko yo neworɗi hedde oɗo sonnajo makko awalan ko tawfiyatu lmuhri kamilan mana ko timmingol taw sene oɗo sonnajo sadaku makko on hunnamo ha o timma tes onno minen anndi wonde koko yowondiri e sadaku ɗum ɗo ko hunde nde tawata oɗo sonnajo ko kanko woni ko jeyi ɗum ɗo wona mawɓe makko ɓen jeyi imana wona baɓe makko jeyi wona biro makko jeyi ɗum ɗo koko kanko sonnajo on o jonnete joni meɗen tabaraka wa taala o wi
وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wi wonde jonnite fonnaaɓe ɓen teŋeeji maɓɓe ɗin ɗum ɗo ko dokkal ngal tawata ko dokkal faridda ngal Allahu subhanahu wa ta'ala farli maana si tawi hawri an oɗo gorko a resay oɗo fonnaajo haray sharia diina kan no landima teŋe ɗe tawata ko teŋe ɗe jonnitatamo kanko oɗo fonnaajo wari si joomi ne wii wonde wa aatuhunna ujurahunna bilmaruf o wi jonnite fonnaaɓe ɓen joddiji maɓɓe ɗin no moƴƴiri noon karmo koɓe bo ɓe maati wonde ko faanda e oɗo ujur e mana ko almuhor ayi teŋe ɗin inan si tawi hawri oɗo fonnaajo a ari a resimo a timmini ɗeɗo teŋe makko haaliyandi mana mubasharatan a jonni teŋe ɗen haa gasi si kanko fonnaajo mo ɗettitiɗen teŋe ɗon o halfinima ɗe haray no waɗɗima ya renan mo teŋe makko ɗen ñande o landimade wo jonnitamo si tawi e hawri pelles a jonnano mo teŋe makko ɗen ñande resnoɗamo balko ñamande woni ko wanno ɗon haray kadi koya wakkilo hakkirde wakkilagol ñande o landima ya jonnitumo imana ɗen teŋe makko ɗon nden ñamande nde ñawniɗamo ɗon jonnitamo kañum ñamande nden waɗi noon ko geɓal makko ko kanko jeyɗini si ndaari noon hannde tawete pelles ko ɓuri ɗuuɗude konge ɗeɗo worɓe tentiniɗe ɗo ɓe tawata sonnaaɓe maɓɓe ɓen halfintinayɓe teŋeeji muɗum ɗin maa ɓe tawata ɓen ko ñawliiɓe sonnaaɓe maɓɓe ɓen teŋeeji maɓɓe ɗin ko ɓuri heewude kon si tawi hawri yehi haa ɓe haɗi yehi haa ɓe serti haray ɓe jonnitataaɓe kamɓe ɓeeɗo sonnaaɓe ɗiɗo teŋeeji maɓɓe tele pellet joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi en wonde famastamta'tum bihi minhunna fa aatuhunna ujurahunna ɗum ɗo ko fareeɗa kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi wonde e nder sonnaaɓe moɗon ɓen kala ɓe tawata on dakmitoriɓe kamɓe sonnaaɓe ɓen haray koyon anndu ko ma jonni toon ɓe teŋeeji maɓɓe ɗum ɗo ko faridda mo tawata ko farliiɗo hara noon ko yowondiri e fiyake oɗo teŋe oɗo sonnaajo e hoore makko ko kanko teŋe woni ko duwa landeede ko selu woni ko o teŋetee wona baaben makko landetee ɗum wona biro makko landetee ɗum wona yo gorko on ƴettu ko o faalaawo o jonnamo kanko sonnaajo o par ce que o ƴetti kala ko o faala o jonni sonnaajo o wii jaɓataɗen ɗon teŋe haɗa sharia diina islamu can ni ñaamo kanko sonnaajo o islamu on aydinaamo kanko sonnaajo o waɗi ko jawdi makko ko dokkal faridda ngal o haali hen ndaare ɗon no haalani gorko on yo yewtude makko kanko sonnaajo on ɓe paamondira ɓe fotta icciri teŋe ko o teŋatamo ko no annda wonde nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde e hadise maɓɓe mo imam ahmad ibne hambal ɓe silli ittaɗo yumma aishata radiallahu anha kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde ko ɓuri bi maana marde dewlen en fof barti ko gal dewgal ngal tawata ko dewgal ɓurgal newaade ngal bi maana e nder teŋeeji ɗin fof teŋe ɓurɗe marde ɗen barti ko ɗen teŋe ɗe tawata ko teŋe ɓurɗe newaade ɗen kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɓe ɓangini ɗum ɗo fii honɗum wonaa fii hollugol fonnaaɓe ɓen bi maana teŋe maɓɓe ɗen ko fanɗayde aslante islam lakin kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ko ɓe holliri ɗum ko fii wata fonnaaɓe ɓen sattina worɓe ɓen ko ɓe waawataa kon kamɓe worɓe ɓen ɓenaray ɓeeɗo teŋe makko kanko oɗo fonnaajo ko huunde nde tawata ko needi moolanaani faridda moolanaaɗo farliiɗo e dow gorko on yo jonnitumo kanko oɗo fonnaajo ɓe ndaraama noon hannde no heewi e yimɓe ɓen ɓeftayiɓe imma dammol wa imma nagge ɓe teŋira ɗum oɗo fonnaajo yaha noon haa ngol ɗon dammol ngol riman
ma yaha ha ngel ɗon nagge ngerima dendangal nayi konti artude ɗen ɓaawo ɗon ma dendangal jammi artude ɗin ɓaawo ɗon ñande fonnaajo on jonni tete teŋe makko ɗen ɓe ndaara dammol makko ngol ɓe jonnitamo ngol ɗon ma ɓe ndaara dammol goo fotayngol e ngol ɗon ɓe jonnitamo kono ko luttiti kon fof ɓe etta ɗum ɗon ɓe waɗa ko ɓe jeyi mana ɗum ɗo ko ñaamugol teŋe makko ɗen kanko oɗo sonnaajo nonon ko hunde nde tawata sharia dina meɗen kan no haɗi en ɗum allahumma illa hara kanko oɗo sonnaajo himo jaɓi yo moodi makko ñaamu ɗiɗo oɗo teŋe makko ɓeɗo teŋe wono kalmo puɗɗen ɓe yewtiri noon wonde ko hunde nde tawata ko nde kanko sonnaajo o mo jeyi ɓe wi baaben makko no waawi ɗettude e nder teŋe ɗe yeru ko ɓe mari haaji e muɗum kono dagantaako ɓe di maana ɗettugol fof hara ko lorrugol mo kanko sonnaajo o wari no annda wonde ɓiɗɗo on e denndaangal ko o jeyi kon ko baaba en makko jeyi yande goore fahabaajo gooto baaben makko landotono mo jawdi makko limmaaɓe ɗettayno e nder jawdi makko ndin o ari o wullitii ka helaano alayhi salatu wassalam wonde baaba en makko no ɗettude e nder jawdi makko ndin ko tawata o faalaaka ɓe ɗetta helaano alayhi salatu wassalamu ɓe ñaawi hakkunde maɓɓe ɓe maati wonde anta wa maaluka li abika imana an e jawdi maɗa ndin fuu ko baaba en maɗa jeyi on imana baaba en ma ɓe waɗay e jawdi ma ndin kala ko ɓe faala hara koye hoore laawol no sharia dine islamu kan landoriɓe noon aray ثانيا بمعنى الأدب الثاني من الآداب المالية والإنفاق على الزوجة بمعنى نيدي إمري لن توتك نيدي جوجي ينكوري لن لأوضو غرقو هاني نيادي حجي أوضو صناجو مكو ودرقل بمعنى ودفنك أوضو صناجو ودرو كنكو أوضو غرقو هلسنا أوضو صناجو ودرو أنيمنا أوضو صناجو نكو هونا نتوتا ko waɗɗiinde e dow makko kanko oɗo gorko alamawɓe maati wonde ɗum noon alhaali no waɗɗori e dow makko noon kanko oɗo gorko takdiru muɗum on shar'an imana ko bil kifa'a ko yeru ko yonatamo kon kanko oɗo sonnaajo imana ko tawata ko yeru makko kanko sonnaajo on no waawi henndaade e on ɗon zaman mo wuuri e muɗum e ndinɗon leydi ndi o wuuri e muɗum ko annda kon ka orfu ɗon wonde pellet ko ɗum ɗo wa makko haani henndaade ko ɗum ɗo kanko gorko on o lanndaa simana si tawi hawri mo mari saaga muɗum woni si tawi kanko oɗo gorko imo haani daraade o jonnita ɗum allahu wii wonde kanko oɗo sonnaajo ko e dow moodi makko woni ko waɗti dépansugol mo o wii wa ala almawludi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmaruf kanko allahu o wii wonde no waɗti baaba boobo on dépansugol biro makko ay biro boobo on kañumma e boobo on wa kadalika holtingol ɓe ɓe ɗiɗon noon kadi ko hunde waɗɗinde mo kanko oɗo gorko si tawi allahu no yeññani mo artike o eto hakkilde etagol kanko kadi o yeññana ɓenguure makko nden o okka ɓe ko yaaɓi o ñammina ɓe ñaameteeji yeɗɗuɗi o ɓorna ɓe conci yeɗɗuɗi o honna ɓe kadi hoɗunde nde tawata ko yeɗɗune no si allahu tabaraka wa taala faaɗinani mo artike makko no o waɗa yeru ko tawata comme allahu subhanahu wa taala no artike o ko ɗum jomi mi wi liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu llah la yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha allahu tabaraka wa taala o wi liyunfiq du sa'atin min sa'ati bimana oɗo mo tawata ko marɗo yaajende neɗɗo mo tawata allahu subhanahu wa taala artikimo moƴƴa jawdi makko ndin ndi woni jawdi ndi anndanɗa hoore ma ko yaadindi ko ɗuɗude allahu tabaraka wa taala o wi oɗo yo o daro kanko kadi o yeññana ɓenguure makko nden yo taw moodi goɗɗo si ari o yi'ima o nani indema tawi pelletiɗa mari jawɗi yo taw si o hewti ka honnuɗa ɓenguure maɗen ɗon
o yi'ay ɗum ɗon yo taw pellet yo yii ɓengure ma nden no ɓorni o faamay ɗum ɗon yo taw pellet yo tawi ɓengure ma nden no ñaama o faamay wonde pellet an on allaha tabaraka wa taala no yanñamma wayi no hawni moƴƴa ya wi'u neɗɗo allahu subhanahu wa taala artikimo jawdi allahu tabaraka wa taala okkimo artike yaajuɗo ka yaaruɗa wo inde makko wowle ɓe jama on tigi no seedi on ɗon no mari jawdi tawa yiyata ɗum ka ɓornateeri makko a yiyata ɗum ka ñaamete makko a yiyata ɗum ka mbaɗɗateeri makko a yiyata ɗum ka hoɗande makko a yiyata ɗum e ɓengure makko nden oɗo ko neɗɗanke mo tawata ko bakil neɗɗo wudduɗo islamu yiɗa ɗum elaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maati inna allaha tabaraka wa taala jamilun yuhibbu ljamalu allahu subhanahu wa taala ko laɓaɗo himo yiɗi kadi ko laɓa kon kanko allaha tabaraka wa taala ko waɗitide maati wa inna allaha yuhibbu ida a'ta ahadakum an yara asarata nicmatihi tabaraka wa taala alayhi wonde allahu subhanahu wa taala himo yiɗi si tawi hawri o okki goɗɗo e moɗon bimana o nemini goɗɗo e moɗon nema kanko allahu subhanahu wa taala no jiya ko o yiɗi no jiya ko o faala no jiya e ko weɗata mo yo o yiɓu bacce on nema mo o okki on ɗon e hoore makko kanko oɗo neɗɗo so okkima jawdi e tawti goɗɗo ari ka hoɗuɗa ɗon o faama e moodi yanko a okkaɗo jawdi yo hayri israf o halda e fantino kadalika si tawi on tigi ndaari ko ɓornotoɗa kon o faama e wonde allahu on no yanñamma so ndaari baɗɗateeri maɗa ndin o faamay ɗum so yii ɓengure maɗa nden kadi o faamay ɗum wala ko ɓuri yurmude tawa neɗɗanke no mari jawdi ɓengure makko nden ko ñamata kon e ko miskino ñamata kon ko gootu ko ɓe ɓornoto kon e ko miskino ɓornoto kon ko gootu kaɓe hoɗi ɗon e ka miskino on hoɗi ɗon fof ko gootu tele pellet joni men ko wii ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله أي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها تتالي نقدر نفسك مكو النصاري o eto o tinno yeru ko o waawi kon o waɗa hara kadi ɓengure makko nde jaɓanemo ɗum ɗon hara kamɓe kadi ɓe dullaali e hoore konko o wakkili hakkirde wakkilagol ɗon waɗi ɗum ɗon ko honɗum hollata ko wonde pellet o wakkilike o waɗi yeru embere taaka makko on tele allahu subhanahu wa taala yamirali goɗɗo sowona ittiri taaka makko on ko ɗoni to wi askinu hunna min haytu sakantum min wujudikum sonnaɓe moɗon men ko yon honnuɓe e nokku ka honɗon ɗon nokku ka wonɗon ɗon ka tawata ɗon pellet ko ɗon hoɗu ɗon wonɗon e maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen e nden ɗon nokkure inan oɗo gorko no haani yo dépense ɓengure makko nden ñaamete maɓɓe on tawa ko ñaamete yonowo yeru embere taaka makko on kadalika o eto kadi hakkirde etagol kanko oɗo gorko o ndaro o jonnita oɗo sonnajo haqqeji makko ɗin ka hedde holtingol mo kanko oɗo sonnajo waɗi sharia dina meɗen kam no holli en piiji ɗi tawata ko piiji tedduɗi piiji ɗi tawata ko piiji labaani ɗi neɗɗo on haani wondirde e oɗo sonnajo makko wayi si tawi elaɗon alayhi salatu wassalam ɓe matanimi oɗo hadis o tawata imam abu dawud no fillimo ka sunan maɓɓe hadise ittabi'i muawiyatu lkushayri radiallahu anhu cheikh albani rahimahullahu hiɓe fillinimo ka sahihu sunani abi dawud elaɗon alayhi salatu wassalam nde sonnajo on arno e nde goɗɗo arno landiɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wi ko yowodiri e ɗiɗo haqqeji ɗi tawata ko haqqeji ɗi oɗo sonnajo jogiti e dow oɗo gorko makko yani ko ko tawata no waɗɗi oɗo gorko yo jonnitu oɗo sonnajo makko kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maati ko an tut'imaha ida ta'imta wa taksuwaha ida iktasayta kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maati goo on si a ñaami koya ñamminmo kanko sonnajo na ya ñaamu an haara kanko sonnajo on tawahimo weeɗa an si a yalti a ñaama e piiji welɗi
a yaray ko weli a ñaamay ko fayinta ko tawata no mari valeur accanamo kanko ka nder suudu ko andanɗa hoore ma pelle ɗum ɗon ko hunde nde tawata nde harnatamo ma ko ñaamete mo tawata o ala valeur no ko hunde nde tawata gorko on hana wonirde noon wondude oɗo sonnajo makko ɓe maki watta suwaha idaktakayta kadalika si a holtinan kadi holtinamo kanko sonnajo ayi wono an tun hiɗa soodude imana basenji jalbuɗi tun ina soodude coñci sattuɗi piri tun hiɗa sooda kaftaneji labaɗi sattuɗi piri tun ɗa sooda paɗe labaɗe sattude piri tun kanko sonnajo ina accidi moye jilbabuji seetiri ɗa accidi moye jilbabuji ɗi tawata nangue tappiɗi haaɗi nawyi ina accidi mo kanko sonnajo e paɗe lannude ɗe tawata ko pengoje islam jaɓata ɗum ɗo si tawi hawri an oɗo gorko a holti a ɓornike coñci labaɗi a ɓornike coñci sattuɗi piri kanko oɗo sonnajo kadi islamu no rerɗinma ya wakkilo ɓornamo coñci ɗi tawata ko coñci yeru makko wattamo paɗe ɗe tawata ko paɗe yeru makko waɗi no hanani oɗo gorko yo andu wonde pellet oɗo sonnajo makko si tawi hawri mo wawi ittude sadaka sharia dina kanko landimo yo fuɗɗor on ɗon taw elano alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ibda biman ta'ul ɓe maaki fuɗɗorka okkugol maɗa sadaka on mo fawtiɗa ay sonnajo ma on ko ɗon naati mawɓe maɗa ɓen ko ɗon naati kadalika geɗalɓe maɗa ɓen ko ɗon naati idan si tawi hawriɗa konti jungo jama on fof wiya hiɗa okka jama on fof wiyay kaari no moƴƴi jama on fof wiyay kaari ko bimana fontiɗo jungo si tawi sonnajo maɗa on anda ɗum ɗo aɗa an e hoore maɗa a jogitaki dikku moƴƴo wondude oɗon sonnajo ma no ko hunde nde tawata ko hanande wattede yili e muɗum moƴƴa onon si darama no heewi e worɓe ɓen hannde kamɓe kaway kan lepp yehiɓe jogiti feere kono oɗo sonnajo maɓɓe ɓe wiya yo yaltata o golloya ɓe gandi islam no wi asli sonnajo on kaka nder suudu allahu tabaraka wa taala o wi waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati l ula imana aslu o wona cheikhul albani ɓe makirino rahimahullah ka fatawal muhimma maɓɓe wonde al aslu linnisai ko lusumu lbayt asli o wonande sonnaɓe ɓen koyeɓe woni ka cuuɗi ko si yehi ha islamu on imana daginaniɓe yaltugol ay yaltangol haajuji maɓɓe dajiɗi ɗin onon elaɗon ɓe makiri noon alayhi salatu wassalam wonde inna allaha adina lakunna an takrujna li hawaiji kunna ɓe maki allahu newnani on onon sonnaɓe ɓen wonde yo yaltan haajuji mon ɗi islamu newni ɗi yo yaltan kono si ɓe yaltude ɗon ɗon joni ɓe wi wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati l ula jonon si tawi a heeɓi sonnaje ko tawata o jebbilanike allahu subhanahu wa taala sele sifaɓe makko pellet no yaltude immoɗo ƴaway avion je yaha ɗo ha dubayi walay hôtel ji kañum may worɓe jananɓe ta wonda e dow maharam hoɓɓe yaha ha chine tawa wonda e dow maharam hoɓɓe immoɗo yaha ha bamako jooɗoda e worɓe jananɓe fofodira e maɓɓe ɗo ha hewtoya to jooɗoda e maɓɓe kadi fofodira e maɓɓe ha hewta ɗo e hoɓɓe kadi no immade yaha e luumoji hoɓɓe no immade yaha e makitiji jooɗo ton si tawi hawri ana heeɓi sonnajo mo tawata o laari ɗum ɗo fof kanko o jebbilanike allahu tabaraka wa taala ko allahu wimo ko yo wonu ka suudu o suɗike wonugol ka suudu ɗon tawa ɗimmoɓe makko gono kabiroji hoɓɓe noni secrétaire ɓe e ko nandi e sifariɗotiiji kanko o jebbilike o taɓitika nder galle ɗon o wonani allahu subhanahu wa taala ke allahu on faala ɗon yo allahu jalla wa ala artikima artike wata añan oɗo kanko sonnajo on jawdi yeru ko o huntira haajuji makko ɗi koyɗo ala yaltude o ɗaɓɓoya ko an gorko o woni yaade ɗaɓɓoya ara idan si a ari na ya ngaaru tuma paɗe makko ɗen kadi wo inna ñowta paɗe ɗen si tawi de ñowama ha tawi hande kadi ala hay ka meselal sora imana meselde ɗe gayni tufude laral ngal ma gaalal paɗal ngal daroɗa noon inna joni ɗa wawi sodoyde ɗo paɗe ɗe 10 000 ɗo buy ko ɗum watta kale sellet allahu no yañani a kaari paɗalal ngal ngal tagi a yaw ñowtangal
tayaade ka maa kiti garantirɗen no ka laawol angina sikkude paɗe si caƴii ko ni tunde hawtirde ko maɗe ñowke ko heewi e worɓe ɓen ɓe tawata ko maɓɓiɓe ɗum kaari conci an dillan ni e angina sikkude ko an tummi woni e yannganaade si tawi hawri a ndaari tawa sonnaaɓe ma on ɗajonndi mo téléphone ƴetta mbuuɗi jonnaamo coggu carte de recharge coggu crédit ji makko ƴetta mbuuɗi jonnaamo kanko sonnaajo haajoyi makko tiyani ko annon o yacciiwoy koye o faalete soodude o waawi yaade kamakiti o hayno conci boo yo faalete soodude o waawi yaade ton o hayno paɗe e o faalete soodude o waawi yaade ton o hayno mi maana piiji ɗi o labintinorka gila e kootoli makko e seenji makko e mulle makko e ko nanndi e sifa ɗum haa e nebban ɗum ɗon fof ko tawata pellel kanko sonnaajo mo hatojini e muɗum kono no woodi ko ɓuri heewde e worɓe ɓe hannde ɓe ɗettata mbuuɗu ka jiifa maɓɓe ɓe jonna sonnaajo maɓɓe on si wonaa honɗum juldeere nden hewti yo yaho sooda conci julde ma paɗe makko ɗen taƴi yo yaho sooda paɗe ma ɗum mbuuɗi ko ɓe jonnata mo kon fii conci koy ma mbuuɗi ko o jonnete kanko sonnaajo on fii dépense maɓɓe on ko waɗi ɓurɓe ɗuuɗude e sonnaaɓe ɓe ngaɗi ɗuyta e dépense ji ñande on tigi ɗuyta o ɗuyta 1000 francs to calculi ɗon balɗe sappo o heɓi 10 000 balɗe capanɗe tati lewru ndun himo mari 30 000 kanko sonnaajo o yiya 30 000 lebbi ɗiɗi o wawa waydorde goɗɗum 60 000 eyi arta ñaama ko tawata konko ɗum jonnuɗa o watti nelaano alayhi salatu wassalamu ɓe daginani sonnaajo si tawi moodi makko no wuddi moodi makko no mari feere jonnatamo kanko sonnaajo o yeru ko yonatamo kon innama yeru ko yonatamo kon bimana e urfu kaɓe woni ɗon e leydi kaɓe woni ɗon aada yimɓe ɓen ɗon mboodi ko yimɓe ɓe wuuridi e muɗum ɗon kon tawa ko gorko o woni mo jonnude kon kanko sonnaajo on ɗum ɗon no fanɗanimo ko annda kon ɗon elano alayhi salatu wassalamu ɓe maatiti moodi makko yehi o waawi sortude goɗɗi ko ɗin ɗon o ƴettari o gollitira ɗi kanko e ɓiɓɓe makko ɓen si tawi alaaɓe yonde tawa noon ko yeru ko yonata ɓe ko ngara e nder ɗon konto taaje nguyga yani ɗum koko taɓiti te nelano alayhi salatu wassalamu wa ɓettideno e sonnaɓe ahade ndin tawno ɓe waddeno e maɓɓe bay'a e oɗo hadis mo imam muslim pilli ittaɗoy ma aishata radiallahu anha amɓe nelano alayhi salatu wassalamu ɓaɓe janngani sonnaɓe ɓen ɗeɗo ayeje e chartiji ko tawata kon ɓe ƴettiday e nelano alayhi salatu wassalam nelano on ɓe maati allahu wi wala yasriqna wonde kamɓe sonnaɓe ɓen ɓe wujjata on saati wono sonnaajo hind imra'atu abi sufyan radiallahu anhu sonnaajo abou sufyan on o dari o fewtinelano alayhi salatu wassalam o maati min dey moodi an abou sufyan ko gorko mo allahu artike yaagino kono ko gorko mo tawata ko wudduɗo kadi o hokkata ko jonnatanmi ko min e geɗal ɓe an ɓe yonata joni noon min miɗo o jikkini noon si o hucciti mi sorta yeru ko yonata men kon min gollitira ɗum ko honɗum makuɗon e ɗum ko ono yenelaɓe alayhi salatu wassalam elaɗon ɓe maaki wonde hudi ma yakfiki wa waladiki bilmaruf ɓe maaki wonde ƴettu konko tawata yonete ma yakfiki wa waladaki bilmaruf ko tawata yonete an sonnaajo on yonay kadi geɗalɓe maɗa ɓen no moƴƴiri imam hafid ibne hajar ɓe maati wonde si tawi hawri innama yo o ƴettu ko yonatamo kanko e geɗalɓe makko ɓe bilmaruf woko yo ndaaru urfu on fewno on zaman ɗon wa makko ko wa jelu hana jonnede wa ɓe ɓiɓɓe makko ɗon ko wa jeluɓe hani henndade o ƴettawa ɗum ɗon ara ɓurtali e ƴettande makko ne aɗa ɗum ɗo ko piiji ɗi tawata worɓe ɓen no hani wattude e muɗum moƴƴa koko yowodiri e haqqeji ɗi tawata ko haqqeji jawdiyankoji ɗin ɗo alhukukul maliya gila ka teŋe e gandi no heewi e worɓe ɓe tawata pellet ɓe jogitaji jikku moƴƴe sonnaɓe maɓɓe ɓen ka hedde teŋe wa kadalika no heewi e worɓe ɓen kadi ka sengo dépensugol sonnaɓe ɓen ɓe tawata pellet ɓe alaaɓe dépensirde no haniri noon ɓe alaaɓe dépensirde no moƴƴiri ko wana no woniri ka holtingol sonnaɓe ɓen kadi ɓe alaaɓe holtinde no moƴƴiri
ɓe alaaɓe ñamminde kadi ñaametemo tawata ko moƴƴo wa illa si tawi hawri ndaarama tawi allahu no arti kuma arti ke yaadu ɗo an ɓengure ma nde ñaamata teewu ɓengure ma nde ñaamata liƴƴi ɓengure maɗa nden ɓe yarata lemum nde ɓe yarata ji e ko nandi e sifaɗiɗotiiji fof ko si ɓe ñaami maaro dane haa gafi ɓe retta ndiyam laaɓuɗan hay ɗum kadi na koyaaɓe heɓata ko ndiyam forage ma ndiyam pompi ɓe yara ɗum ɗon ɓe watta ɗollan ni baaɓe maɓɓe noon no wiyeede alaji kaari no mari jawɗi mana ɓe moodi maɓɓe no wiyeede alaji kaari no mari jawɗi ma ceerno kaari no mari jawɗi ɗuɗo ko tana monna yo jeyaka e jikkuji neɗɗo mo tarde ko neɗɗo julɗo ɓayno mari jawɗi yanñam ɓengure maɗa nden min jawdi mi hokkataɓe ɗon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maakuno wonde goɗɗutiɗe timburu dirham gooto o waɗimo infaq fi sabilillah taw ko fi allahu o okkitiri on ɗo masalan o naɓamo ka juuɗirɗe darnede kadalika o ƴetta jawdi li tawata ndinɗon jawdi kadi ko dirham gooto o jonnamo sonnajo makko on o ƴetta kanko oɗo gorko dirhamu goo o okka ɗum miskino kadi fi sabilillah kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maaki e nder ɗin ɗon sadakaji ɗi o waɗi ko ɓuri mawnude baraji e majji kon ko o sadaka mo o ƴetti o jonni sonnajo makko ɓe maaki ko oɗo ɓuri marde baraji ono ten ndaari hannde en taway ɗo ko hunde nde tawata nde jama o mankini moƴƴa oɗo alhuququl maliya walla madama kiyaate jawdino toon jama on nettataɓe jonna few tawi wowlama joni meɗen tabaraka wa taala himo ñini neɗɗo guddo ko wii ko wala tajal yadaka maglulatan ila unuqik wowata waɗu jungo maɗa ngon jungo ngo tawata ko kondingo ka dande ma tawa a kontatango ofta ande no jeeya e sifaji ko naafigiɓɓen sifora kon wonde wa yaqbiduna aydiyahum imana ɓe jogito to juuɗe maɓɓe ɗen la yunfiqun imana ɓe ittata sada jahim wala yatasaddaqun donc ala mane e tawata naafigiɓɓen allah tabaraka wa taala no jonni ɓe ɗum joni noon alqismu thani min aqsami l adabi ko al adabu gayru lmaliya imana needi ƴewal ɗimmal ngal woni feccere ɗimmere nden e hedde ka neediji ɗi oɗo gorko haani neworde e fe oɗo sonnajo makko ko neediji ɗi tawata wona neediji yowodirɗi e jawɗi ɗinnon noon awalan ko muasharatu zawjati bilmaruf mana ko wondugol e oɗo sonnajo tawa ko wondigal labangal ko wondigal moƴƴal tawa neɗɗanke on pelles himo wondi oɗo sonnajo no moƴƴiri o yewtay o yewtereji labaari o wowlanay o konnguɗi ɗi tabe ko konnguɗi moƴƴi o wondiray e oɗo no moƴƴiri kanko oɗo gorko o yennata oɗo o aydinta oɗo o huɗata oɗo e ko nandi e sifa ɗiɗo piiji fof o fawattamo kanko oɗo sonnajo ɗum joni meɗen tabaraka wa taala o wi wa ashiruhunna bilmaruf o wi wondire e ɓeeɗo sonnaɓe ɗum moƴƴiri neɗɗo on no haani etade ɗum kamo koɓe bo ɓe makisi innama no muasharatu zawjati bilmaruf wo ɗum wona waɗangol mo ko moƴƴi mana na ƴettugol ko moƴƴi waɗanamo kamɓe ɓe faami wonde ko wiyete muasharatu zawjati bilmaruf ko ihtimalu l ada minha mana ko ronditagol lorraji ko o lorratama kongal gorko tawa si o lorrima a yiyay lorra on haa gasa muññoɗa lorra on lillahi wa fillah waɗi ko etiɗa wo ko etiɗa ka gurdal ɗo ko etiɗa wo ko etiɗa a wawata heɓude sonnaajo mo tawata ko sonnaajo mo anndanɗa hoore ma ko hisuɗo ayibeji ɗin 100% ɗum wawata heɓaade ɗum cheikhu samin de maake alayhi rahmatullah ka deftere maɓɓe wiyeteɓe e sharhul mumti kamɓe cheikhu samin de maake wonne innaka lan tajida fi lkawni imra'atan salimatan min al'uyubi mi'atan bi mi'a ɓe maaki fannisa'u ko qasiratun fi uqulihinna wa qasiratun fi fikrihinna wa qasiratun fi dinihinna wa qasiratun fi jami'i shu'unihin
kamɓe ibnu Utaymin alayhi rahmatullahi ɓe maati wonde an gorkon ko neɓuɗa jendude ka hoore leydi ɗo ko neɓuɗa laccude gete ka hoore leydi ɗo a wawata heɓude sonnajo mo tawata ko hisuɗo ayideji ɗin mi'atan bi mi'a 100% a wawata heɓude ɓe maati sonnaɓe ɓen allahu tabaraka wa taala tabiɓe o waɗi taw ko ɓe ɗuytiɓe haqqille kamɓe sonnaɓe ɓen elaɗum alayhi salatu wassalamu ɓe humpitiɓen ɗum wonde sonnaɓe ɓen ko ɓe ɗuytiɓe haqqille wa kadalika kamɓe sonnaɓe ɓen ko ɓe ɗuytiɓe miijo maɗan sonnajo on miijo gorko on ka yaata ɗon ha lugga hewtoya nokku go sonnajo on miijo makko ngon hewtoy tawa on ɗon nokku wa hakada kamɓe sonnaɓe ɓen dina maɓɓe kan kadi ko ɗuytiika mana sonnajo si tawi mo selli o rewata allahu tabaraka wa taala lewru timmuɗu tawani mo juulude e nder ɗum ɗo fo hara o fawtaki balɗe goo wa hakada ɓe maati ko ɓe reytiɓe e dendanalngal fiyakuuji maɓɓe ɗin kamɓe sonnaɓe ɓe danaray si tawi hawri neɗɗo on o daari ɗum ɗon o taway jaka yo koyo wassiili moƴƴan o honno kanko oɗo gorko o haani wondirde oɗo sonnaɓe daray nelaɗo alayhi salatu wassalam sonnaɓe maɓɓe ɓen pelleɓe en tikkitaaɓi ko kamɓe sonnaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam e nder ɗeɗo mofte fuu ko kamɓe ɓuri moƴƴude e sonnaɓe ɓen ɓe dendangal maɓɓe joni meɗen tabaraka wa taala o wiya nisa annabiyi lastunna ka ahadin min annisa'i in ittaqaytun kanko allah tabaraka wa taala o wi si ɓe huli allahu ɓe eɓɓotako e hay e goto e sonnaɓe ɓen ɓeɗo e moƴƴude ɓeɗo e fewude ɓeɗo e hulde allahu subhanahu wa taala joni meɗen noddiri ɓe wonde ko kamɓe woni ummahatul mu'minin imana nene gollinɓe men ɓe dendangal maɓɓe ɓeɗo noon ɓe wuuridi e nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tawata ko kamɓe ɓuri moƴƴude ko kamɓe ɓuri hulde allahu subhanahu wa taala kamɓe ɓuri jogitade jikkuji ɓurɗi labeede ɗin ko kamɓe ɓuri wawude muññade kadi e dendangal yimɓe ɓen ɓe fo maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e moƴƴirde ni ɓe wondi e ɓeeɗo sonnaɓe ɓe tawata ko moƴƴirde ni e nder ɓeeɗo ko ɓe wondi kon yeyi ha goɗɗum naati hakkunde maɓɓe piiji goo naati hakkundaji maɓɓe i tawata joomi meɗen tabaraka wa taala janta hike en ika nder qur'anare teddude olugol wonde ko etiɗa o ko etiɗa sonnajo kanko sonnajo tun ko matunde wonde o falja e maɗa la shakka fi dalik jonnon ko an anndi ko an darata bi mana no sharia diina ka wi'irma noon jogitora alhaali on no islamu wi'irma ya jogitor noon elaɗon alayhi salatu wassalam sonnaɓe maɓɓe ɓe ɓittinannoɓe ɓe annoɓe landi nelaɗo alayhi salatu wassalam fiiji heewɗi e wi tigi tigi on haray no woodi yimɓe buyɓe tata ko lamɓe sonnaɓe maɓɓe ɓe no bornade kanŋe no bornade haalis no walade e kadar no heɓude ɗum e ɗum e ɗum ɓe janti fiiji heewɗi ɗum ittini nelaɗo alayhi salatu wassalamu sunini ɓe moƴƴa allahu tabaraka wa taala o noddi nelaɗo alayhi salatu wassalam o wi ya ayyuha annabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata addunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu waddara al-akhirah فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام بالنجد بين صنع بمحله يقول يوم ميرين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديقة كم من النبي عليه الصلاة والسلام بالنجد بين الصديقة بنت الصديق بمجد عائشة أنك والله دود مال إنت والي مؤتى joni an tabaraka wa taala o wiila woyo mi lando on fo moɗon goto kala e mon si tawi hawri ko aduna o faala e cuɗaari aduna joni an hollinan komi waɗa si tawi nde hawri on suɗike allah tabaraka wa taala on suɗike lammin kadi on suɗike aljanna on ka makko kanko allahu haray mo marani moƴƴinayɓe golle ɓen e moɗon joddi molanandi mawnude e maki ɓaɗon an ko a fay ɗum arayɗa wawi landoyade baba e maɗa e biro ma ɗum aishata radiallahu anha ɓe maatini landotako ɗum baɓe ngan
mi landotaa ko ɗum diyo an ɓe maati bal min e hoore an mi suɓike allahu tabaraka wa taala e nelaaɗo makko on kañumma e aljanna o nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe landi sonnaaɓe maɓɓe ɓen gooto kala gooto jaabiiɓe sifa ko yumma aichata radiallahu anha jaabiiɓe ko eɗan ko ɗum waɗi wiwgolan sonnaajo ma ara ta landuma nde wonde o eɓɓo e hoɓɓe goo ko si o ari ko ya rew e laawi goo moralisamo kanko sonnaajo on haa saamuɗen wa kadalika kamɓe sonnaaɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓittinanno nelaaɗo alayhi salatu wassalamu haa kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe eggi e galle maɓɓe ɗen ɓe yalti e galle ɗen ɓe ɗaɓɓoyi ka ɓe wona kamɓe nelaaɗo on ɓe waɗi ɗo lewru timmudu balɗe nogay e jeenayi tawi ɓe arataka sonnaaje maɓɓe hay e gooto imana sonnaɓɓen golli golleji ɗi tata ɗi fasiniɗi jogini nelaaɗo alayhi salatu wassalam nelaaɗo on en waawde muñaade ɓen sonnaaɓe en moƴƴude ɗi ɓayawno haa sahabaɓe goo watti wiide nelaaɗo on seeri sonnaaɓe muɗum ɓe saydna oumar ɓaɓe nani ɗum ɓe ari ɓe tayyumma hafsa radiallahu anha ɓe dari ɓe daari ɓen ɓe maaɗi simaago ni si tawi hawri on darke on lorri annabajo allahu on haa ɓe eggi ka moɗon ɓe yanti ko pelle to on bonni alhaali moɗon o kamɓe imam hafsa ɓe wulli omar ɓe maaki min mi yahay haa mi tawya nelaaɗo alayhi salatu wassalam kaɓe hoɗi ɗon kesum mi landooɓe ko honɗum woni faamunde maɓɓe nden e hedde sonnaaɓe maɓɓe ɓen ko waɗi haalaaji ɗum e yaltude on saati ɓe lamdoyi nelaaɗo alayhi salatu wassalam nelaaɗo on ɓe maaki ɓe seeraali ɓe balɗe fottiti ɓe yeru lewru ndo ko ɗum wollate o wonde an mo tawata an tigi taw ka waɗowo ellaaji an e hoore ma kadalika sonnaajo ma on kadi ko waɗowo ellaaji an kadi ko a kannduɗo muññagol sonnaajo ma on ko tuuruɗo ellaaji anndi an on ko pellet sikke alaa ko ma heɓa lorraaji immorde oɗo sonnaajo jono si a heɓi lorraaji immorde e makko kanko oɗo sonnaajo ko ya wakkilo muññoɗaani wurtiranamo ɗi seeɗa seeɗa oɗon nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maati oɗo hadis wonno ko sahihu lbukhari e ko sahihu muslim ittawe abi hurairata radiallahu anhu ɓe maati istawsu binnisa'i khayra fa inna almar'ata khuliqat min dil'in wa inna a'waja ma fi dil'i a'la ɓe maati ida dhahabta tuqimuha كسرتها وإذا تركتها لم يزل أعوج فما تستوصوا بالنساء خيرا لأن عليه الصلاة والسلام فما له وقضيت له الاستيفاء وكم من لان عليه الصلاة والسلام بلم يدوكم ونكرم قوج مولانا الشيخ عبد الرحمن المبارك يقول فما فعل الاستيفاء وقبول الوصية بمعنى قد جابوا الوصية ونلعنوا عليه الصلاة والسلام وصيئكم هرجد رسولنا به لما هو المعنى أي أوصيكم بهن خيرا فأقبلوا وصيتي فيهن ونلعنوا عليه الصلاة والسلام قطالي قوان لك وصيك أي يوني رسولنا به وكيه كم نلعنوا عليه الصلاة والسلام بما تنين جبك بأوصية ما أكو بوصية بما تقول فإن المرأة خلقت من ضلع وصلنا لكم تجا إستعمل يعني يوم مال حواء عليه السلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بجنب لهم الله سبحانه وتعالى تبنو آدم عليه الصلاة والسلام آدم ولدهم لك الجنة فلكم بآدم بلا يودك نندي مأبه imana ɓe tawa malaika ɓen e maɓɓe no ferti imana ko ɓe woni haynaade kon toon ɓe alaa yiɓude ko tawata no nanndi e maɓɓe sakko ɓe ittoo tawteede e muɗum allahu subhanahu wa taala hugi e maɓɓe rengol ɓe ɗaani ɓaa ɓe ɗaani ɓe kanko allahu o itti ka ngonnu maɓɓe imam ibni kathir ɓe maaɗi ka hedde ɓaawo ka sengo nano maɓɓe ngonnu ɓurndu toowude mum allah tabaraka wa taala itti ɗon o tagi yumma meɗen hawwa alayhi ssalam kamɓe adamu alayhi salatu wassalamu ɓaɓe tini ɓe tawi oɗo sonnaajo no sakko maɓɓe oɗo ɗon o tawata ko kanko woni lasli denndanangal sonnaaɓe ɓen oɗum nelaano alayhi salatu wassalamu ɓe maati sonnaajo ko e ngonndu
ndu tawata ko ɓurndu towude ɗum o taga ko ndun noon kadi ɓuri ɓoylade wa inna awaja ma fi dil'i ko ala kamɓe ne noon alayhi salatu wassalamu ɓe maati ya wondi noon e makko kanko tonnajo on ko ya jogitormo wano jogitorta non gonɗu ndu tawata ko turin ɗum gonɗu ɗon ɓe maati ida zahabta tuqimuha ya yehi a inni a pewnoye ndu nde wotere a nangay ndu tuuɗa ɗum ndu heɗa ɓe maati si a acciru ɗon kadi a yii wonde a wurtatanu seeɗa seeɗa ha ndu feewa lam yazal ahwaj ndu sertata hindu tuuɗi ka ndu tuuɗi ɗon ndu sertata hindu boyli ka ndu boyli ɓe wi ɗon firi on ɗum kamo koɓe ɓe maati ɗum holli wonde si a wondi e sonnajo a darike tun ayni a sonnajo ko sonnajo tun haqqille ɗen timma a wi yo waɗu kala ko o faala wadde istaslamta lil waaqe a darike a ndaari ko pewndi kon a jebbilanike ɗum ɗon kanko sonnajo mo sertatani mo ɓoyli ko ɓoyli ɗum ko tana an on ɗon gorko ko adda yuus darotoɗo hayno ɗenguure makko nden e yeddugol allah subhanahu wa ta'ala yaaɓe ɗa renti ɓengu ma o waɗa e meccuka hoore makko o yalta ɓengu ma o yaltay o ɓornaaki coñci islam o yaltinay enɗi makko ɗin ka yaat o yaltinay bute makko ɗin ka yaat o yaltide e coñci seeruɗi mo ka yaat o uurnoto kanko sonnajo o yalta ka yaat ka nder suudu ma galle ma toon o heɗoto musique ɗa renti ɗum o ndaara e tese ɗa renti ɗum e ko nandi e sifaɗi ɗo tiiji fof a deƴƴanimo e hoore ɗum ɗo kanko e geɗal ɓe ɓen alay an ko a gorko wiyeteɗo dayyus Cheikh Salihu Suhayni hafidahullah ɓe maati fa mawtuka hayrun min hayatika woti a maayi fure ma on no moƴƴita waali dariɗa ɗon hiɗa wuuri a gorko daroɗa haynoɗa ka ɓengure maɗa allah tabaraka wa taala no yedde par ce que ko a wona yeddede a jaɓata sonnajo ma si tawi mo salanade ma dinjekikiɗe jemma e ñalorma o alama jannitude haqqeji maɗa ɗin teddugal ala hakkunde mum a wonda e makko la araɗo to muka geɗal joma ko yiɗɗamo ko yiɗɗamo si tawi hawri tellet tawi kanko geɗal jomaɗa on o nelɗamo o watta ko haɗɗamo ko ɗum o watta kala ko faalaɗa ko mo watta ɗum kala ko a faalako ko ko ɗum o watta wonda e makko ɗon la araɗo to ko ma tun neyaɓe haaɓe neyanoma an joni noon haynoɗa ɓen ɗon yiɗe yettude allahu subhanahu wa taala ban hoɓɓe ko e jongal leɗɗen ko kamɓe tigi woni ko wallittoto ɓenguure maɓɓe nden yettugol allah par ce que so tawi a yi a soodi télé a soodi lecteur jiiɗiɗi a soodi antenne parabolique maɗum a yeeyi a abonike canal a naadi ɗum ka galle maɗa wa billahi alayka anni a wawi wondirde allahu subhanahu wa taala inna wona a woni wallitade ɓenguure maɗa nde yodde ɓoyɗo a wawata wondirde ɗum allah ɓayno yaade luwoya peseji yeeso ma ɓe adda ɓe yaade ɓe luwoya filmuji yeeji ɓe adda ɓe yaade ɓe luwoya filmuji heesaraɓe bandi sériji e ko nandi e ɗin juuji ɓe adda yeeso ma iɗa renti ɓe jooɗo e ɗum a renti ɗum ɗon woodi a yaari ɗon e garda dayide ɓoyli an ko ada yiwt kadalika si tawi a yiiri sonnajo maɗa on ella kadi a inni on ella makko kanko sonnajo on koyo accitumo ɗon e ɗon ko matu o terko ellan a yarata doƴi ɗon kadi ɓe wii a heelay jooni gonɗum ɗum ɗum ko onno fere ɓe wi wa kasruha salakuha elaano alayhi salatu wassalam kamɓe tigi ɓe maati helugol gonɗum ɗum ko seerugol mo kanko sonnajo ko ɗoni ko ɓuri heewde e worɓe kon ɓe andaari a tawi ɓe jardi ko ramba ko wiyete e cergal an ko ɗuuɗi e worɓe ɓe jomba goɗɗo serta e makko jomboya ɗimmo serta e makko jombatanmo serta e makko an kala sonnajo arɗo o feewa ɓulo mbuuta wii woni tawi wakkati wuuno wondi e ñuuƴi aray ko walbo ma ngo wondi e ñuuƴi ɓe manan si tawi kala leggal kala dongal addangal sa wakkite ayna a ñuuƴinoye ngal ɗo bugoɗa ɓe adda gongal ngo ñuuƴinoye ngal bugoɗa ɓe adda gongal ñuuƴinoye ngal bugoɗa wo finalement darti an tigi balawal ma ngal ɗiɗay ñuuƴi ɗinaɗo woni ɗum gon ɗum fere ɓe mana si tawi hawri an kala sonnajo arɗo o wela wondude kala sonnajo arɗo o neyaati kala sonnajo arɗo o moƴƴa ene andiɗa moƴƴi aɗa anda duwa ndaare est ce que andiɗa moƴƴi par ce que si tawi hawri a muññaaki sonnajo o wawata wondude e sonnajo jon noon muññagol on sonnajo ɗon ihtimalul ada min al mar'ati hara ko lillahi wa fillahi ko ibada
bimana ɗum wonditagol lorra ko sonnajo lorratama tawa ko lillahi wa fillahi waɗuɗa ɗum ko dewal heɓay barani ɗawe qissa neɗɗo goto wiyanoɗe ardiɓe moƴƴuɓe wiyanoɗe salafu salih ɓe wi wo kanko on ɗon gorko ko neɗɗo mo tata ko waliyajo allahu woni hiɗo allah tabaraka wa taala wa muɗum imo wonduno allahu jarribolimo noon sonnajo mo tawata ko sonnajo bonɗo jikku bonɗo needi waɗi sonnajo o yennaymo hayti mo mari hoɓɓe teddude sonnajo o yennaymo huɗa mo yeeso ɓen hoɓɓe makko kanko oɗo gorko imo welduno e neɗɗo gooto lillahi wa fillah ɓe haldi ɓe weldiri sabu allahu ɓe yiɗindiri sabu allah on neɗɗo ɗon ɗon ko e saare goo woni kanko himo e saare goo hitande kala on ɗon neɗɗo ara juuromo balɗe tati o koɗomo ɗum ɗon o kooda o ƴemni aroyi koɗagol mo o ari o luttimo kanko gorko on tawi mo yehi ka burure o yehi ceenugol leɗɗe koɗo on tawi sonnajo makko on ton o hiwri sonnajo on hiwriti o landimo fimodi makko sonnajo o wi on huɗaɗo halkitaɗo o yehi ka burure ceenugol leɗɗe torike allahu e allahu bonnuti makko ton ɗo e wato o woliri ni jonnon on sonnaji ndaren taw gollal ngal dey sonnaji on e wayirde ni hedde moodi makko si teenoyi ɗen leɗɗe koko kañum gollira ko sonnaji on gollira kanko oɗo koɗo o haddi oɗo fiɗɗo makko neɗɗo on o iri ka burure tawi o teeni leɗɗe makko ɗen ha o gayni ko o gaynide teenude ɗo few o haɓɓide ha gasi allahu tabaraka wa taala immini ngayuri kandi iwri o kandi iwri mi ari ha ndi hewti tawi ndi ngayuri min ndi waali ka leydi o fawi leɗɗe ɗen e ɗumayri mi rondi leɗɗe ɗen ndi ɗowti mo ha o hewti ka dalle makko ɓaɓe hewti on saati o retti leɗɗe ɗen e hoore ngayuri min ndi yiltiti ndi hooti ka burure o wondi e oɗo koɗo makko e nder ɗen balɗe tati ɗon ha gati koɗo on wayniti koɗo on waynitike tawi koɗo on kadi ko marɗo jikku labaɗo ade kankadi o arano o wi he aki angiɗa wawi wondude sifa o sonnajo ɗo si a nani ko o wowluma no mi sikkano sifa ma kadi wawi wondude sifa o sonnajo ade ko hoɓɓe goo ɓe ndeñinayno yiite ni a mbenguma ko yiwayi o huɗima ɗo o yennima ɗo o yenni baben ma o yenni hoɗo maɗa ngo o yenni dendangal ko tawata ko toon iwruka ɗemmina ɗiɗo gereji ɗon yalta kono oɗo kadi landi tardi hay hunde o koɗimo balɗe tati o yaɗo ɗowtitimo ha gaddi o gooti o landakide hay hunde ɓe woniri ɗon hitande hikkayde ɗon nden kanko oɗo neɗɗo o ari kadi koɗagol ɓiɗɗo makko on balɗe tati wowre ɗen ɓawo hewti o luttimo o hiwri sonnajo on hiwriti o landi on to moodi ma woni sonnajo o wi eɓe teeni teenoygol leɗɗe ɓen ko bartinaɓe ɗum ɓe moƴƴi ɓe gollanay sonnajo maɓɓe yo allahu yoɓuɓe ko moƴƴi o rena ɓe haa ɓe hewta ɗo oɗo ŋalɗi o dari o jonna dillere o jooni o hayni oyano ara to on ari no rondi dongal muɗum leɗɗe ngal ka hoore mum ari haa hewti wallini ngal ɓe wondi kadi balɗe tatije ɗen haa tinni ka o fokkitata noon ɓaɓe yehi ha e laawol kaɓe waynondirta ɗon o landiti noon oya oni mi yi alhaali ka maɗa ɗo alhaaliji ɗiɗi ɗi tawata ɗi hiɗilam goo ka arande laawol yande mi arnoɗo ka puɗɗode sonnajo maɗa o wulnoma konnguli gonɗi mi artoy kadi mum ɗo mi tawi mo teddinma teddungal labangal o wulma konnguli moƴƴi on sahaa ɗon ko araynoɗa tawi ko ngayuji rondanima leɗɗe ɗe e o sa'a ɗo kanko artuɗa ɗo ko antigi rondani hoorema ono ɗum woni kanko oɗo neɗɗo o wiimo wonde sonnajo on fewɓe lorraynolam mi muññi mi jaɓi lorra makko on lillahi wa fillah mi wondiri e makko no moƴƴiri allahu tabaraka wa taala o eltamin mi mummunti on ɓurkuñ ñaaɗude kum yo kunɗon cippitanolam tawi tuma kala nde yehi keenugol leɗɗe ngayuri ndin aray ɗi cippito ɗi fawa leɗɗe ɗen yoore mayni mbiɗo waɗi gara hane ñewta
joni noon ka yokno ha sonnajo on jikku makko o moƴƴi ay idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun hamid yehi joni ha tanko tigi o herti himo bonade anni ala bonade e makko o tawi pelleti yo arti o moƴƴina jikku makko o moƴƴini jikku makko allaha tabaraka wa taala hawlindini moyɗum o jaɓaninmi o wattinmi teddinde allahu on o mutini ngariwri ndingi an fewtini yehi joni ko min rondanto hoore am arta karmo koɓe ɓe maaki wo oɗo qissa no e makko tafatuye molanaɗo wonande gorko kala gorko iɗan aray so tawi hawri an oɗo gorko a wondiri e sonnajo so hani wattude ili wondira e makko kanko sonnajo on no woɗɗiri muasharatu zawjati bilmaruf rajinelano alayhi salatu wassalam كما جانين حديث متوفى وحديث إمام الترمذي بسلي حديث التاري مع عائشة رضي الله عنها دلالهم بما خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي بما في قبول موجود أمم أنا ورد فوق كلا فرد أمم موجود كأنغو أمم كلا متوفى صنع جمعك أنقر أمم من تدية نيم بنتوالك حقيقة ناول والتوتي بالنور kala mo taata ko kanko ɓuri moƴƴaade e ɗennguure makko nden e sonnaade makko ɓen ko on ɗon ɓuri moƴƴude e mooɗon ɓe maati wa ana khayrukum li ahli min noon ɓuri o moƴƴaade e ɗennguure anndi no ko huunde nde taata ko anndaade jooni noon ɗo ko probléme molnaaɗo no woodi yimɓe ɓuyɓe taata ko inneteeɓe kaarijo no moƴƴi jikku si o yaltiimo moosana jama on si o yaltiimo newani jama on si o yaltiimo o fotti wo o salminay ɗum yo yalti kala landiɗo mo okkoray ɗum e ko nandi e sikaɗinki kono si o naatiika ɗennguure makko nden ara yeeso makko ngon ko yeeso finturi gite makko ɗen ko gite ngayuuri mi mana kanko e oɗo sonnaajo fus haldaaɓe si wonaa si o wowli weldi kanko o mettinayi ko weltino ko fof ko haa o hewta ka dambugal o ñuɗayki kankuri tiinde makko ni kanko oɗo gorko o ñirɗino hannde kadi o wonta neɗɗo mo anndanɗaa hoore ma waytina kanko wonno ko yaafinanen no heɓtita jale en ɗo ko tana molnaɗo si goɗɗo no moƴƴi jikku ɓe wi wo ko ɓenngure maɗa nden haani anndude ɗum ranti omar bne alkhatabi radiallahu anhu ɓe maake wo yanbagi lirrajuli an yakuna fi ahlihi kasagiri wa an yakuna fi nnasi kal asali ɓe maaki no haanani goɗɗo wofi o yalti ka yaafisi ko on ngari ko ton mum haana anndade si tawi hawri o naati ka ɓenngure makko nden koye wo wofay ko mboobo ni tawa ɓiɓɓe maaɗa ɗen ɓe dogatama si a hewti boobowol tusokoye fof aray tawa ma ɓe hewtayɓe tawe jaɓɓoɗaaɓe ɓe ƴawa e hoore ma ɓe waɗa e ma fiiji heewɗi allum nottoɓe elaano alayhi salatu wassalam waɗano ɗi fiiji fof ɓe ɗettayno faykoykoyɓe ɗumnooɓe ɓe ɗettayno faykoyɓe tiɓe juulde nde wonne hay tiɓe juulde ɓe ronnotono kulloji umamatu bintu zeynab ɓe ronnotono mo haandata si hewti ka ɓe waɗa rukuu ɓe tippinamo ɓe waɗa rukuu si ɓe ɓantaare ɓe ƴawida e makko kadi si hewti ka sujuudu ɓe tippinamo ɓe sujja si ɓe hewti kadi ɓantagol ƴewa dow ɓe ronnomo kadi ɓe ƴawida e ɗon mo ko fiyon ɗum ko fiwata boobon ko wullu wata kon suno nde onde al husaynen e amasana en arayno fijata balɓe maɓɓe kamɓe nelaaɗon taa ɓe sujji ɓe neeɓa ka sujuudu ɗon haa si taybon ko yewtike ɓe ɓantu si ɓe gayni ɓe humpita sahaaba ɓe wonde ko neeɓinnoɓe ko kaybum ɗum no fijude hari wata ɓe deran dukuga ko woni fijude oɗo mo tata ko akramu halqillahi inda allahi tabaraka wa taala kono ɗo no heewi e jongalle ɓe garata ɓiɗɗo mum fijidata e ɓiɗɗo mum hay koye koye fof e babari a walanni hande kadi goɗɗo dogata ɗum goɗɗo naata ɗon e suudu mo kala ñoforay sengo wasi ndowru yi'i ñaari ande si ñaariru naatiɗo e suudu joni ɗin koɗi fiddi wo si ñaariru ndu waɗi hito nde wootere ndowru kala ndowru ɗaɓɓa e gay mum ka wona tawa si a ari ka ɓenndure ma ko ni alaali o woni ɗi fota ko poɗɗi tawa si a hewti hara kamɓe kadi ɓe fertike joni ɓe anndimo ɓe pijidata on ari pijida e ɓiɓɓe maɗa ɓen jalida e maɓɓe e sonnaɓe maɗa ɓen nattu ceyi tawa an e ɓeeɗo a ittayɗe sawtene oɗo sonnaɓe yaltataka yaaɓe wowlide worɓe jananɓe ala mo haani jalidude e mum sina an ala mo haani ittudude sawtede e muɗum sina an ono andi tawi hawri a yalti pir a naati womir
yalta e 5 heures du matin naata e 0 heure ndeɗa yalta ɓendu ma no ɗaani ndeɗa naatani mo ɗaani a yewtidata e o hay hunde a jalidata e o hay hunde hay ñaamete o hawtata ñaamo hoɓɓe noon hakke ko ɓe ñaaɗi kon ɗum no nañaande ko bonki hakke ko ɓe boni kon ɓe ñaamidata e sonnaade ma ko bonki selamu alayhi salatu wassalam ñaamideno e sonnaaɓe maɓɓe ɓen ɗum koko annda a moƴƴataale haa ɓuraaɓe a teddata haa ɓuraaɓe kono tana o fof koye ɓengu ma inde ko onon ɗo mi habdi ñaade nawa heege warete an ko tana molnaɗo mo yimɓe haani wattude enen ngolu eɗen ala goɗɗo sino moƴƴi dekku oyo fuɗɗor taw ka ɓenguure makko nde ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam e matani en e oɗo hadis mo imamu tirmidi filli ittare abu hurairata radiallahu an ɓe maaki akmalu lmuminina imanan e ko ahsanuhum huluqa wa khayrukum khayrukum li nisaihim nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko ɓuri timmude gomɗinɓe ɓen fof gomɗal ko on ɓurno moƴƴude e maɓɓe jikku ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e moɗon kadi ɓe mana ko ɓura suɓede e moɗon ko ɓen ɓe tawata no ɓuri moƴƴude e sonnaɓe maɓɓe koni tawa si a yalti ɓenguma no suni si a naati himo welti si a boyaadi himo suni kono tawa pellet si a yalti ko wulama ndoggu paɗe ma a yehi alhamdulillahi ko wonoyɗa toon wo ko wonoyɗa toon ko ɗum weli mo si a arti haray o ittiki no ko tana no haani tawa si a yalti ɓenguma sunoto si a yalti ɓengure ma nden sunoto yo woni himo nokkugo hiɗa nokkugo taa ɗum no suni himo moƴƴa sabu on ɗum haray mo wulɗama o yewtidayno on pijidayno o waddeno piiji yewu kono ɗum ɗo ko subhanallah subhanallah no fanɗi e galleji ɗi yahata hande tawa ɗum to ko tana eɗen haray kanko ono gorko mo haani etade o moƴƴa jikku e hedde ono sonnaɓe aymo koɓe ɓe maakino wo wondugol e sonnaɓe on no moƴƴiri mbaɗi muɗum aranire nden ko tatyibul qawli laha wal inayatu bil mazhari amamaha alwajhu l awwal ko tatyibul qawli laha wal inayatu bil mazhari amamaha ko laɓɓingol yewtere nden wonande sonnajo o tawa si a wolanaymo ko konngol teddungal wowirantama mo wolanɓe ma konnguɗi teddungal wolanmo konnguɗi teddungal to teddinima teddinmo wona ya jaatimmo innaɗa ko sonnajo ma ko yo jaam ɗum ɗon ko haqqille gonɗe no innugol sonnajo ma ko kurkaɗo ma yo teddinima an ko ya jaatimmo yeeso yimɓe ɓen a wolaymo kaanuɗi yeeso yimɓe ɓen a aydinemo yeeso yimɓe ɓen yo waɗi piiji goo a fentemo ɗon ɗum fuu ko piiji ɗi tawata ko borde jikku duwata yennude sonnajo ma a duwata mo aydinde a duwata mo jaatinde oya wowlanmo konnguɗi moƴƴi allahu yaqulu linnasi husna wowlane yimɓe ɓen ko moƴƴi elaano alayhi salatu wassalam ɓe maaki man kana yuminu billahi walyawmi l akhir falyaqul hayran aw liyasmut wo kala mo tata no gomɗini allahu e ñalande darngal yo o wowlu ko moƴƴi ma o deƴƴa allahu ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha wa qulu qawlan sadida sono ganduɗa wondi e sonnajo ma ko memminande kala yiɗa innamo an ko galaɗi tumman kamma ko a nagge an ko a kulli burure an iɗa waɗi ni ɗa wattitiri ni no jiyata e ñiidiji neɗɗo julɗo hedde sonnajo makko aɗa tatyibul qawli laha ko ya wolanmo konngol teddungal konngol lama tentini noon si yimɓe no noon tentiniji tiɗɗe makko ɓen kadi no ɗon wona biro makko no ɗon baben makko no ɗon miñiraɓe makko ɓen no ɗon e ko nandi sifaritiji ma an tigi tiɓɓe maɗa ɓe no ɗon oya hollude o ko tedduɗo ko teddinteɗo wolanamo konnguɗi laɓaɗi konnguɗi teddungal ɓe maki waɗa inayatu bil mazhari amamaha e wonugol kadi an e hoorema haram wodi si a yaltita yeeso makko kanko sonnajo na ya wi'u kanko to labintinantoma an a labintinanta o ɗe ko ɓuri ɗuuɗude e yimɓe ɓen ko on probléme ɗon mari hannde o daragol wiya a sonnaɓe innamagolti moodi ma no attude ko ya labintino ko ya wanni ko ya waccitirni an kadi gorko e hoore ma hiɗa landa ya labintinanomo kanko sonnajo allah tabaraka wa taala o wi walahunna mithlu alladi alayhinna bilmaruf وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قبل ما ماجي فهل قل إن
wonde kamɓe koɓe faami kon e hedde ɗum ɗo wona sonnaajo on tun haani labintinanaade oɗo sonnaajo e on no moodi makko. kamɓe ibne abbas ɓe maati wonde inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li lianna allaha tabaraka wa taala yaqul falahunna mithlu alladi alayhinna bilmaruf. ɓe maati min kadi mi labintinanto sonnaajo an on wona o labintinan rontolan noon. o waɗi noon ko waɗi e dow makko ngo yo jonni tan sifa ɗum no waɗɗila yomi jonni ɗum. eyi naam sonnaajo maɗa on Allah faala yiide mo ko laaɓi a faala yiide mo ko laɓa an kadi himo faalama yiwde ka laaɓi mo faalama yiwde ka laɓaɗa. o waɗi si tawi no haali no jeeya ko ɓuri laɓeede kon tawa an gorko won coñci maɗa ɗin tigi e hoore muɗum naya artu ɓornoɗa tawa kanko suɓantoma coñci ko honti ɓornotoɗa, kanko suɓantoma kufne ko hommo hippotoɗa, kanko suɓantoma paɗe ɓe honɗe wattotoɗa. kono ɗum ɗo fof goɗɗum ko si tawi a hollimo hiɗa tuuke, si tawi a hollimo ko a ngayuri hay coñci maɗi o susta ndaara tande ɗa looto haraymo ga yaara a gayni lootade to an anndi ko ɗum ɓornoto ɗon ñuɗi ñuɗaati hay gaara on si tawi no yaltiti o sustawi ɗe no gaara on ɗa par ce que o wowli joni a ennaji koye hoore makko kuuwa. ay ɗiɗo piiji fof ko piiji ɗi tawata ko si a suusini hoore ma e makko kanko sonnaajo o hannde kadi o suusama e sifarinti ornoɗa kaftane wena ni oɗo de oɗo laɓa hannde on ɗo oɗo na oɗo duwa ɗon laborde itte e oɗo tawaɗa wattine gala ittude arbontal ko jikkuji kanuɗi itte oɗo kaftane o laɓaka mi jaɓi sumo ɗon goɗɗo adda o ɗum adda o jenne ɓornoɗa yaha tanni allah. kono si tawi hawri an a woni sonnaajo maɗa on ala teddungal hay huude yeeso ma a wonata an hiɗa naɓɓi kankoye o himo laaɓi o laɓi an waare ma nden a deña hande yeeso ma sukuni ma ndun a winga ya fembota hay sa fembota ko a deñata yeeso mum waɗay balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe nayi an a lootaaki kaftane gooto a ɓornoto oɗo balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe nayi a ittata goɗɗo anndirama parfe a ittata feɗa a hefata sara ɗum ɗo foti hiɗan woni e oɗo noon an eɗa faala laɓi o laɓe yeeso ma an a laɓataki yeeso makko no ko hunde nde tata ko ella molnaɗo mo jama on jogui ella molanaɗo mo jama on jogui ina ɗum sa suusi denguma a sooday seerwal ha gasa adda donti maɗa ɗe yo hufti o gayni o kasante ɗon ko ɓornoɗa ɗanni a ari o ɗiɗo on ɗon ɓornani ɓornoɗa ɗum ko oɗo kufne watta waɗa on ko ɗeɗo paɗe watta waɗa ɗum surtout ko fokkiti ka fiɗɗe makko ɓe yo kanko o sappanoma coñti ɗi o faala ɗiya on par ce que an no gasa yiɗa fikka ɗiɗo no laɓa kanko tawa ko ɗiɗa o yiɗi kono o tawa on jogui no mari probléme molnaɗo ko waɗi buyi hay sino yaadude e sonnaajo maɓɓe ka laawol a jiɓoto annude si tawi ko wujjaɓe jokki gujjo par ce que ɓen ɗiɗo ɓattodirta kaɓe ɓattodira si yeehi ha wujjaɗo ɓattike gujjo tan a waɗay ɗum ko andu maaru donc a taway gorko on no yeeso to sonnaajo on no ɓaawo to tana on fof kadi on sonnaajo no bambi himo rondi saaku mo jogii hoore wallahi suul adadi maa zawja jikku gonɗo wondude e sonnaajo sina ɗum gorko a gorko sifa gorko mo tata ko yaltuɗo e reedu sonnaajo ɓengu ma a jaɓata o rondo boobo o rondo goɗɗum goo fus a jogaaki tawa ɗe tawi oɗo boobo ma a ettanemo donku ngu mo jogii kono no fanndi waɗayɓe ɗum hannde yaadowo e sonnaajo makko ka laawol tawayde beccondiri no fanndi aɗaji ɓe fof kiɗi ɓe yotta e nder suudu kaka yaasi ɓe yotta abadan oya no yeeso oya no ɓaawo oya no febbo ɓaawo to oya no yaaye par ce que ala yaarde doyi sonnaajo le no annda ene mo waɗini ɗa imo yaade mo febgoraɗa baɗɗen no taƴiraɗa ino no waɗiraɗa o grandi on kañum no yeeso no yaha ɗum ko tan a molnaɗo mo tata ko luuso neɗɗo islam ɗo na neediji ɗi tawata seria dina kan no landi oɗo gorko mo hani etade o wondira e sonnaaji on ni wa kadalika ɓe wi wonde alwajihu thani mbaadi ɗimmiri ndin no o hani wondirde noon e sonnaajo on ko attamattufu bizawjati wa mumazahatuha wa mulaabatuha bimana ko wondugol e sonnaajo on ha gasa no moƴƴiri newanomo hara nde on ne
te ko heeɓe kon maɓɓe so tawi ɗo yewtude hara koye sama kala won ɗon ɓe wona e konnguli goɗi tata ko fecciti weltare e weƴƴi ɗi yo wowni ɗin konnguli ɗon hara hiɗa newi ɗin konnguli ɗon a heɓay no yewtiramo wonde ka o wowludi kono o wowlayɗi tun hiɗa jalayno waɗa kattude wotere yayi ono mo fijiri o on jooɗoto ka ɗure makko to nani ko ka newiɗa ɗon wowlantamo oyiranay mo joyi wonde ngol ɗo konngol waka wowle famodiroge mum ko kadalika hange makko kanko oɗo sonnajo e nder ko wonduɗon kon tawa a fijiday e makko mumazahatuha wa mulaabatuha fijiday e makko naare yuma aishata radiallahu anha kamɓe fewnoɓe wonno kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam jombiɓe ko a tiiɗe jalɗude moƴƴa ɓe heɓa tew moƴƴa nelaano alayhi salatu wassalam yaaduno e maɓɓe e fetew tawi ɓe wondi e sahabaɓe nelaano makani sahabaɓe yehe sahabaɓe yehi haa woɗɗiti tawi ɓe rentaɓe nelaano ɓe maki aisha ange nigen adu ɓe waɗi dogu yuma aisha acci nelaano alayhi salatu wassalam ɓe yahoyi haa ka ɓe jalɗoy ɗon hiɓe e fetew kadi nelaano ɓe maki alayhi salatu wassalam sahabaɓe yehe ɓe yehi ɓe maki yewmundi yewme hande kadi mayi ɓe nangi ngal ɓe en ɓe acci yuma aisha ɓe maki ngala ñallal ngal attinoɗalam yoɓitirima ngal hande ثم فعلنا نلال عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة kono si tawi ndarama tawede jama on no mankira ɗum ɗo moƴƴa ɓe wi alwajhu salis mbaadi tammiri ndinde neɗɗo haani wondirde sonnaji on fiyo moƴƴo ko mu'anasatu zawji ahlahu wa musamaratuhu laha koyo kanko gorko ngo woni mo tata ko itto ɓengu makko tawtede sono ko honno wawata wonirde siɗa yaltude himo ɗaani siɗa artude himo ɗaani wawata wonde ga koyo tawa heɓay tan mo tawata yeru on ɗon tan komo jooɗodata e ɓengure maɗa nden gila e faykoyi e sonnaɓe fijida e maɓɓe yewtida e maɓɓe ittade kawtede ɓe anda ɓe mari mooɗi hikkoy koye anda no mari baaba ɗum si a waɗi ɗum ɗum tawi ko lillahi wa fillahi waɗɗa iqtida'an binnabiyi sallllahu alayhi wa sallam ila mari baraji mum ono si larama ɗo tawete hande ko ɓuri hewde ko memminande kala jama on ko langoto ko waɗa nene haqqeji worɓe ɓen e dow sonnaɓe ɓe ta kamɓe ɓe andi koɓe jogui koɓe sali jonnittude taw ko waɗi min ko abaddan ɓeru komi landa ɗum kon komi jaɓano waɗi ɗum kadi si tawino sinano sabanede ma tawde koko yowodiri e adabu islamiya ɗokkota noon koye muɗum gontengoɗo paske ko ɓuri hewude kon e wowlayɓe ɓen ko hedde sonnaɓe tumɓe wowlirta hedde worɓe ɓen kam ɓe wowlata lego tana sana molnaɗo no kanko oɗo gorko hemo haani e taare o wonda e ɗeɗo sonnaɓe makko tamo mari saha yeru ko o wonda e maɓɓe o wonda e ɗeɗo geɗalɓe makko وكذلك الوجه الرابع وتوسيع الزوج في النفقة على زوجته أي كما قول جنانكم yen yagol e ka défensugol mo kanko oɗo sonnajo okkora mo kanko oɗo sonnajo okkande nde tawata ko yaaki nde si tawi on tigi no mari feere muɗum ɓe wiya alwajhul hamis mbaadi jooɗiri ndin no o wondirta e makko ko al irba'u an ba'di uyubi zawjati allati yakrahuha o daro o hayno o yogay ayibeji sonnajo omo munna gite makko ɗen o terto mana munna gite ɗen o terto ma o wurtantama yo taw ɗinɗon wonata sabu haa ɓe certa kanko yo sonnajo rasulilano alayhi salatu wassalam e mati la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha huluqan radiya minha akhar e mati wonde hanana gorko kaw añata sonnajo o añiramo o jikkirana mo sabu jikku goto e mati ko waɗi noon yo añi e makko jikku goo o yiyoya e makko jikku goo mo tata on ɗon jikku no welamo ko alaaɗi sonnajo ko ni way donc an oɗo gorko ko an allahu tabaraka wa taala okki haqqille no wondira e sonnajo koya eto wondira e makko no moƴƴiri hollamo kanko oɗo sonnajo ko honno fiyake makko o moƴƴinirte waɗira ɗum kadi ɓe lutfi walliri tawa ko newede woni ko yaruɗa ɓe hikmati wal mawibati hasana
الوجه السادس وعدم إفشاء سرها وذكر عيبها ونشر حديثها بين الناس وتوؤون كان كأولو غوركو ووانا غوركو يالتو ساكي تقول جندو دي أولو سناجو ساكي تقول أي بيجي مكو إيوولا بيجي جماعهم تاوون نيدم جرو مكو أول نيدم بابل مكو أول نيدم جرو ما أول نيدم بابل ما يتاو بيتي هوتا يتاوولانو harako tawata anga e sike fiyo waylo wawani waylade ko wonda wowlirande ɓeɗa ko fiyoɓe waylu naati aydingol kono yimɓe boyno woodi taw si tawi ɓe jomdi solnaɓe ɗiɗo koko oɗaɓe woni yaade ɓenna heeyi kawtal maɗa on no waɗi ni on no wattidiri ni ɓe juppitana oɗa dendagal ko ɓe andi oɗa si ɓe yalti kadi siɓɓe maɓɓe ɓe ɓe woliraɓe noon kawtal ngal ɓe wola noon kala ko yowodiri e fiyake oɗo sonnajo ɓe daroto ɓe fensita ɗum ka yaha haa yeri tawi no woodi woɓɓe gooɓe tawata ko e worɓe ɓen ɓe anndanɗa hoore ma si ɓe yiiti e sonnaajo balli akramakumullah ɓe daroto ɓe yalta ɓe wowla kala ko ɓe waddi e makko ka yaha ɓe ɓe sifano siina makko ma ɓe sifano yo goreɓe maɓɓe ka yaadi ɓe watta ɗin piiji ɗon piiji ɗi tawata ko piiji ɗi ɓe jogitiiɗi mana piiji fijirteeɗi ka yaha silo noon ko tana moolanaɗo mo tawata jama on no jogiti ko baskati kadi mawɗo keddi on ɗum elaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe haɗi ɗum hattirde haɗugol haɗande nde tawata ko haɗande moolanade kadi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam maki hadis mo imam muslim filli ittaɓe abou saidin alkhudriy radiallahu anh ɓe maki inna min asharri nnasi عند الله منزلة يوم القيامة بما في الرجل يفضي إلى امرأته ويفضي إليه ثم ينشر سرها بما في وند نجيا أيين بقرب وند ورد يلان دانغال فرشة ورنة كبولي هلبنا كبولي كانوا يدون أنظركم متوتا ويدا يصنع جمعكم هاجتا ويالتا وفرني تكو بوادي بوكا no woodi worɓe waɗayɓe ɗum no woodi rewɓe waɗayɓe no woodi mawɓe waɗayɓe ɓen no wudere futi so jekki fontitugol gunno ɓurata ɗum ɗo ka ɓurayno ɓurata o wudere futi ko tana ko jahal majjere hoolanande wallaha tabaraka wa taala faami wonde wadde ɓen wattitinaɓe waɗugol o noon ɗum ɗo ko tana ko hunde nde tawata ɗa nelaɗo alayhi salatu wassalam namin haadi to moƴƴa wo ko ɓuri bonde no jiya ko ɓuri bonde werde ñalaande darngal neɗɗo yo yiidu e sonnaajo makko haagata kanko on gorko o yaltina gunndo on ka yaasi maɗum goɗɗo go wonata ko haa on gunndo yalta ka yaasi ko tana edi ko ɗo tum tawɗa nden en tawa e pellet ko wiyeteeɗo wudere futu o hunde nde tawata hono neɗɗo no haani wattude yiɗe muɗum moƴƴa ɓe الوجه السابع بعد جسد وإحسان الظن بزوجته والإذن لها في الخروج لشهود الجماعات أو زيارة الأقارب إذا احتاجت إلى ذلك لما تقولنا koyo moƴƴu jikku bimana koyo moƴƴu sikke o moƴƴina sikke makko nde nge hedde sonnaajo makko on tawa mo sikki sonnaajo makko on ka moƴƴi ara wonaane gorko mo tawata hay si ɓenngu makko yehi soodugol saafiri o jokkita en a jeɗen kan no woodi ɓenngu maɓɓe haydi ko satalde o ƴetti o fokkiti ka hurgo ka yaasi aya on tigi no birni tari ɗo ɗum ka fenetre o yurno o ndaara si tawi ko ɗon woni yaade ɗo fettee ɓenngu maɓɓe yalti soodoygol buuji ɓe jokkita en ɗo ko tana koyo taw hiɗa sikki mo sikke moƴƴe وكذلك tawa kanko kannaajo si tawi haaji yanika maɓɓe haaju dagiiɗo feppondirɗo e sunna maayi mo faala yaade o juuroyo siɓɓe makko ɓe o hiwroyooɓe tawa a newnanaymo o waɗoya ɗum si tawi a anndi moƴƴere no ton o noonna tawa ñannde fini weeti o ñannde fini weeti ɗo faala yaade ka yaayankaarijo ɗo faala yaade ka tantinankaari aray ɓeya dendan mbaaɓen an no jibinana ɓiɗɗo ɗo faala yaade mi deftoya bobo no ewɗon kippori ɗo ñande fini weeti o kanko mo mari ka yaake si sonnaajo heƴi koyde yaare oɗo newnantaake yawgol kaw faala yaade mo bimmi himo ka ken ñalorma himo ka yaade aya mo koyɗe mum feɗɗata ɗo ko tana koya cadre mo alhaali o
hay yugol ma ñande o ñande kanko mo yaade ka biro makko si a suttinimo in fiiji sa'a kala sa'a moƴƴa kono noon ma yan sukumo kadi inna o yaata e haajuji maɓɓe ɗi tawata ko dajiri ɗey si goɗɗo heeɓi faatude o yaata o hiwro won tigi o yaata nde wonde ahyanan o juuroyo ɓenguure makko konde dimana yimɓe makko ɓe ndo kadi ko huude nde tata konde sana naya sikku mo sikke bonde allahu ya ayuha alladina amanu jitanibu kathiran min alzanni inna bada alzanni ko ismun walata jassasu onon ko hendiɗa téléphone ɓenguma woyaye kam message ji kam nara ate min girtande on neɗɗo debbo addanima ko gorko addanima sa yi toon tana ko tana a anda ko gorko addi ko debbo addi haaji ma ala ɗum no ɗon a naatay ka message ji makko a naatay ka appel ji makko a naatay ka contact ji makko hono hokkuma nder hono hokkuma nder sikkumo sikke moƴƴe haa feeñanama ko lundi ɗum par ce que imamu Qurtubi kaɓe sharhata o aya ka deftere maɓɓe aljamiu li ahkami alquran tafsiru maɓɓe o e maji wonde ajmaa almuslimuna ala anna su'a zanni bilmuslimi ko haram bimana karmokoɓe julɓe ɓe fof fotti wonde sikkugol neɗɗo julɗo bone ɗo ko hunde harmude noon taw ka arande laaw ko ɗon si tawi kanko oɗo sonnade e hoore makko e kanko oɗo gorko e hoore makko no haani o wondir e oɗo sonnajo no moƴƴiri si goɗɗo wonima e makko goɗɗum goo sifatina makko tanki a yi'aali tanki a yi'aali ma o addanarima dalil laaɓuɗo tawa a jogitotaako ɗum ɗon ara jogitotaako tanki a yi'aali ma o oore wowlanɗoma naamo hooliɗa ma o oore o addanarima dalil laaɓuɗo aya jogito ومن يوم النبي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا معنى في أنني أعلن وليني أعلن وسجنين يا جوجيتو وند كان قصرنا بأنكم مؤمنون وأفيولو وندراء مكون مؤمنين الوجه الثالث بعد جهة تقرير ومساعدة الرجل زوجته في خدمة أعمال البيت وأشغال المنزل gorko on daro o walla sonnajo o golleji ɗin ka nder suudu ɗoyne enen hannde kala waɗowo ɗum ɗo jama o wiya ko neɗɗo mo data o sustaɓe to makko ɗum ɓe anndi surtout ni tawi siɓɓe ma ɓen ari tawi ndeññan ɓen eɗa jogande ɓen nguma ɓe ko to kaari kadi en perdi on ɗo hadde kum jeyu kum o jogii ɗo ɗum ɗo gaynimo doninde joni kanko uddinoto ka koloyru o joganamo hay so wuppi ko kanko saƴƴitata ono fiyate makko hulɓinike e sede telle elaano alayhi salatu wassalam kamɓe koɓe anndiramo siɓe ka nder suudu ɓe gollayno golleji ɗin ton waɗi maishata radiallahu anha ndege landano ma kana annabiyu sallllahu alayhi wa alihi wa sallama yasnau fi baytihi qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi أي تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ثم عائشة رضي الله عنها قال عندما أنا تنهار النكسور كل بيقول لك ثم عائشة ما تيجي بقول لك قال من بيقول ما تين بجوكا بجوكا يوم ما تجلي وقتون الدينامة أن تأتي تسلي قد تيجي كجولة تبي أرجع كذي كم دهون دي ما تبي تومن قال له ويا وقتون الدينامة an sankina ko yowondiri e dewal ɓe fokkitane koye ɓe wallitade men e golleji nder suudu ko kadi felle hiɓe nganndi nelaɗo alayhi salatu wassalam hiɓe moƴƴi ɓuri en en dendanangal meɗen ina nanay no hanani kañum oɗo gorko yo wondir e oɗo sonnajo no moƴƴiri ɗum ɗo ko haqqe arano mo tawata ma ko needi araniri ndi tawata ko hayru maliye wona jawdiyankeri ɗin ثانيا لمن ووقاية زوجته من النار koyo eto o danda oɗo sonnajo yawgol yiite jahannam oy o dandirta ko ɗum a wona yo oro ñalande dalngal o daro yeeso allah o illa min noon ɓengo e yaata yiite o ɗen andi watta gati kono ɗum gadirta koyo eto kanko oɗo gorko o janna oɗo sonnajo kaɗo diina si kanko himo jangi si kanko o janga o ɗaɓɓana oɗo sonnajo ka o janga kaɗo diina
oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam o eto sonnajo on juula waktuji ɗin haa ɗi timma o annintinamo korka naafiloji ɗin ɓe hoora o annintinamo juldeji naafiloji ɗin o juula o annintinamo jantagol inde allahu o jamto o annintina sonnajo on okkugol sadaka o niyamo e sifa intiiji si o yii on no heɗo musique o haɗam si o yii on no mooro mejo o haɗam si o yii on no tokka goɗɗum ka peɗali mum o haɗam kala ko andi islamu on no haɗi o haɗa ɗum sonnajo makko on o eto ha sonnajo on feewa o neyamo needi islam ɗum joni meɗen tabaraka wa taala wi ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara o wi ko onon yo gonɗinɓe dande wonkiji moɗon ɗin e ɓengureji moɗon ɗin yiike ali ibne abi talib ɓe maati allimuhum wa addibuhum jannede islam ne on ɓe needi islam en an oɗo gorko anda wonde oɗo sonnajo komo landi toyteɗa timu elaɗon ɓe maati alayhi salatu wassalam ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ɓe maati ande dey goto kala mon no halfina ko o landoyteɗo kanko on ɗon neɗɗo kadi fonko o halfina hiɗa halfina noon oɗo sonnajo maɗa si tawi hawri sonnajo on bonnaki cenci islam alamdoytuɗu ñalande dargal si sonnajo on o wonani jangowo diina alamdoytuɗu ñalande dargal si o wonani respectowo sariyaji diina tan alamdoyte ɗum ñalande dargal inan ko madaroɗa fiɗum sali tan tan mum ɗum e nediji ɗi o mawni neworde hedde sonnajo ɗi tawatama kewɗiyankeɗi ko adamul idrari bizawja ko wasegol lorrugol sonnajo on lorrugol mo ko wawi mo lorrirde ɗengal wuulangol mo konnguɗi leccuɗi wuulangol mo konnguɗi yennoje aydingol mo e ko nandi e sifaɗin ɗi simo wawi kadi lorrirde oɗon sonnajo angal jonnitugol sonnajo on haqqeji makko ɗin ɗum ko lorram molanaɗo no no bomo fiiji ɗi tawata fiiji ɗi andanɗa hoorema islam no haɗi no jeeya e lorrirgol mo kanko oɗo sonnajo waɗu nana wonugol sabu ha tawa ɓernde makko nden ittoto kanko sonnajo on tawa o wona neɗɗo mo tata ko weltiɗo aɗa tonimo allah tabaraka wa taala o yewti en ka hadith al qudusi ko imam muslim ɓe silli ittalo e abu darin al ghifari radiallahu anhu kanko allah tabaraka wa taala o wi ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi o wi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu kanko allahu tabaraka wa taala o wi ono yo jeyaɓe min dey pellet mi harmini ko wiyete tooñe ko e hoore am mi waɗi tooñe ɗen e hoore mon kadi ko harmude watta on tooñe nder idan hana ya tooñi sonnajo ma kono no jeeya e qa'ida gonɗo ko yimɓe ginnata ko wo sonnajo heɓata gonga e hoore moodi makko gila onde tuma sonnajo heɓata gonga e hoore moodi makko buyno jogiti kamɓe sonnajo kan ko kurketeɗo tum sonnajo kan komo andanɗa hoore ma eni ko kala ko gorko o waɗi no mari gonga si sonnajo o wullitike muñño si sonnajo on inni hunde kaare ɗenna muñño andi sonnajo ko yo muñño ko yo muñño ɗon fuste waylaga ha o muñkito ɗonko tana par ce que gorko kadi si woni jonguɗo sonnajo fuyno woodi si tawi ɓe anndi kala ko ɓe waɗi sonnajo on mawɓe sonnajo on ko kamɓe jonnitata gonga ɗum fewinede ha ɓe lorramo kanko sonnajo waɗi kamɓe mawɓe sonnajo on kadi ɓe duwaka yi'ude moodi makko no tooñudemo ɓe deƴƴa e hoore ɗum ɗon haala duwaga ɓe haali esade ɓe wallito sonnajo ɓe haali esade kadi gorko ɓe haɗamo tooñede no ko hunde nde tata ko waɗɗinde nayo on tigi jogi to sonnajo makko on fii lorrugol mo allahu wi wala tumsikuhunna biraran wata on jogi to sonnaɓe ɓen fii lorrugol a andi sonnajo waw haajuma aya e makko wonda e makko ɗon tawa hiɗa lorrira a jontatamo haqqe makko a defantatamo no moƴƴiri a woltintamo no moƴƴiri a yewtatamo haala moƴƴa a ndaratamo ndarɗe labaɗe e ko nandi e sifa ɗi piiji ɗiɗa wondi e makko on lorra ko wonda lorrude mo ɗon koko islamu haɗi num waɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maati wonde si tawi hawri oɗo sonnajo a wondi e makko ɓe maati haqqe makko e dow maɗa wa an tut'imaha ida ta'imta wa taksuwaha ida iktasayta ɓe maati wonde wala tadrib alwajha wala tuqaddih wala tahjur illa fil bayt wala tadrib alwajha ɓe maati wata fiwmo ka yeeso
ɗo noon kana molnaɗo e gandi ɓe jiya e ko annako elaɗo alayhi salatu wassalam yo maaka ɓe maati ha hande ɓe ɓantali jungo maɓɓe ɓe tappi goɗɗo e amen menen sonnaɓe maɓɓe ɓe hay goto ɗum neeɗa wadde salaf kadi bi hasabi ma ana ra'ayt ha hande ni ali goto e salaf kaw fi sonnajo makko embere min ko jonno ngal tiggal ngal islamu wi'umaɗo ya fi'u ngal tiggal ɗon e hoore maggal taw wona tiggal ngal abtorte allahu wi ko fa'iduhunna wahjuruhunna fil mabaji o wi wabbarihu hunna ga imam al-qurtubi ɓe maati ɗum ɗo ko tarti ko ya iwɗa si yahaɗa iwaɗa si yahaɗa on darba ɗon elano alayhi salatu wassalam ɓe maati darbatan gayra mubarriha o yo taw tiggal ngal ko tiggal ngal darlinta kono hande sa fiyay kadi ɓe wi wala tabribil wajha naya fiw yeeso ngo ɓe gandi yeeso foti ko yeeso ibnu adama ma ko yeeso mummunte islam no haɗi ɗum fiye elano alayhi salatu wassalam ɓe maati ida daraba ahadukum falyajtani bil wajha si goɗɗo e moɗon no fiwde yo woɗɗito yeeso ngon kono buyne worɓe ɓen si fiye sonnajo maɓɓe ko ka yeeso ka yeeso ɓe ɓuutinamo yeeso ngon ɓe ɓoramo sukundu ɓootinamo mandi dampamo yennamo yennidamo e baabel makko e biro makko fu sa nani gorko dugula gorko poɓo mo ɗum tata haaju o sima oɗo angiɗa mari doole ko ɓenguma andata ɗum ɓega yaaji andata a ɓenguma noon kañum anday de ɓe may doon hay si on ndaare tun o ɓurgi a banta ɗum kono ka yaaji a fotta yoɓe ɓe yennete famikinɗa a yananaade ɗo ko tana hunde nde tata ko hanande wattede ili muɗum to an nimminande kala hoɓɓe tiiro ɓengu maɓɓe joni ha o jukki o karɗi haydige tii joni o wullata ɗo waɗi rewɓe buy ko ɗum ɓenta e o ɓe ko piya muusa ɓutta o piyete ɗo muusa o immo o yaha warta ta ɓutti ƴokka haajuma kono hande kadi kala ko memmin ɗon ɗum wonayri faala woli ɗanne annen min par ce que kon holli mo wonde hiɗa fiya hiɗa mari doole areno haani wonde an gorko o wala tabribil wajha lelaɗon ɓe maati wala tuqabbe wata kaani mo kadi ɗimana wata wolumo konnguli kaani tarango ɗinamo yumde o ɗibaɗin konnguli ma deyu e gonange ɗibaɗin jeyi fofo konnguli kaaningol ɗinongo konnguli ɗi tata neɗɗo on no haani wattude wiye muɗum hara o wowlanani ɗum oɗo sonnajo makko iran si tawi a taƴo tomo kadi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maati taƴo mo ka suudu wata taƴo mo ka yaa to yalti ka yaaɓi to tawa taƴotako mo ton ley ka suudu noon to waɗi goɗɗum tawi ko ngol laawol ɗon tanƴiniɗa ngol wona e sabu ina wawi mo taƴaɓe chefo nan ɓe maaki ɗum ala tahdid kadi yugol ko balɗe tati na e oya hadisi to ɗum ɗon heɓɓete ɗon ko tanke o ɗiwali e ko o woni e mum kon to wawi mo taƴaɓe e mum ɓe maaki ɗon na balɗe tati wiɗa kono wa ala kullin on taƴagol ɗon kadi no mari fiya kuuji ko ma wajoɗamo kanko sonnajel wona nana e worɓe gonoyna min e ɓen kam fiyatamo ɓe fiyanna gaaba komin andi ka o yaɓanteɗo si o waɗi ɗi ñamatandi o deɗi mi lopetaɗan o yoogi simi arti mi hiwrotako mo mi lamdotako mo si tawi sana ala ton mi artay tum mi laɓɓa ndiyam mi looto mi ñamaka restaurant taw ha moƴƴati mi arta mi waalo mi ɗano mi fewtirata maani jokka haaju am ɗum no nettamo hoɓɓe ko ɗum antorta kayaade ɗum ɗum no nettamo ɗo noon ko tana molnaɗo wonde nde tawata oɗo gorko mo haani wattide yiye muɗum anda oɗo sonnajo mo o jonna imo jonna ne'ugol oɗo sonnajo hara o lorrani mo كما تراد أن يبط وجوب العدل بين زوجته وبرتها بمعنى قنون تقول حق لكان صناجعون كوسل مكو سوا إذا قوتي جنبدا حرد ننجي حق لمعبه ونجي من تبارك وتعالى وي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ɗum imam ahmad ibne hambal kamɓe ɓe yaari wonde ko ɓuri moƴƴude ko jombugol fonnajo gooto imam ahmad
o nonkamo ko ɓe poyi yaaruɓe wonde ko ɓuri moƴƴude ko jombugol sonnaɓe tato nayo an abdullah ibne abbas kamɓe ɓe maaki wonde tazawwaju fa inna hayra hadihi l umma ko aktaruhum azwaja ɓe maaki jomde ko ɓuri moƴƴude ɗeɗo moske ko ɓurɓe ɗuuɗude sonnaɓe ko maako sahabaɓe jon noon an si tawi hawri a ndaari a tawi pelletɗo andi a wawata nonndude hakkunde ɗiɗo a wawata nonndude hakkunde tato hakkunde nayo allahu wi fa wahidatan jommu sonnajo gooto wonda e on ɗon ɗon si tawi no hanani kañum gorko on goɗɗo jomdirtake sonnaɓe fihi mo faala jommude a jombata ɗum kadi fihiɗa mari mbuuɗi a jombata kadi tun fihiɗa mari samurji ka naaɗe kono yimɓe foyi hannde ko jomdirta ko ɗiɗum miɗo mari mbuuɗi mi jombay miɗo mari samurji ka naaɗe mi jombay ko ɗum no duwa kalfilde alhaali makko on ko honno jomdirta ndaara kam so a nonda e si a nondata par ce que nondugol ma hakkunde ɓeeɗo sonnaɓe ma ɗum no jeeya e ko nafata nafoore molnaɓe kammo koɓɓe ɓe maaki goo nunɗa hakkunde maɓɓe fil nafaka a défensugol nunɗa hakkunde maɓɓe fil kiswa ka holtingol nunɗa hakkunde maɓɓe fil maskan ka hoɗande nunɗa hakkunde maɓɓe fil mabit ka sendugol balɗe ɓe maaki ko ɗiɗo piiji nayi waɗɗi gorko yo nundu hakkunde sonnaɓe makko ɓe awwalan fil nafakati ka défensugol o ko wallinta to ko ɗum wallinta to allahumma illa mi wona hara oto himo wondi e yimɓe ɗuuɗuɓe ɓuri woɗa ɗon a ndaare feeɓe fil kiswa kadalika ka holtingol ɓe ɗon kadi si a soodi si tawi ko an soodi ko ya soodu gootum sooda couleur gooto sooda qualité gooto adda imam hafid ibne hajar ɓe majiɓe addi kadi wona ya daro ina ɓa ko faari ñatti jommude an jaɓuɗo ɗimmo jaɓaɗo sammo jaɓaɗo nayaɓo jaɓaɗo amen ministre ɓe magi ɗum wattaki andi no ko gootum soɗɗa fof no fota kadi ɓe magi ɓe a addi si tawi ko an soodi a addi ko ya waɗu urɓa ko hombo e maɓɓe abtoto ɗessude ma ko hombo wattoɗa jonnude ko noon ko gootum fof no fota a waɗe woni urɓa ko allah hon sugoto ko kaarijo natto jonnude o ko allah hon sugi jaɓuɗo andani jaɓuɗo fof no fota amma si tawi hawri ko mbuɗɗi wontaɓe jonnude ko kamɓe sodanta hoore maɓɓe mbuɗɗin no fota ter o kala andi gonum soodoyde kono amma si ko an soodoyta ko ya soodu gootum hara no fota ter ara waɗa urɓa hakkunde maɓɓe asiilo yande mum on jomna on siyo num ɗanngal tawi wa kadalika ka maskan ka hoɗanne aya ɗeftu oɗa honnamo ka karo no woodi oɗa clim joɗɗina waɗa julle salon waɗa leebulji labaɗi waɗa piiji ɗuɗuri oɗa kañum ka walata ɗum hay gertogal añe naatugol ɗum ko hunde nde tata ɗum ngal natal ɗo saɓɓana on ɗon sambo rumi rentré couché ay goɗɗo ari ka teraji ɓe jooɗe tata kawa kadi a waɗan tawo mana oɗa wannemo ɓuri ko waɗanta oɗa ko ko yo tawhiɗa fonniɓe ka hoɗanne kadi wa kadalika fil mabit ka wandi ka o to balɗe ɗiɗi oɗa balɗe ɗiɗi to balɗe tati da balɗe aya ya walaɗa balɗe ɗiɗi tawaɗa ya waloya to ñallal ɗon joɓɓe ɓe nayi a ɓawoɗa sonnajo mo tata himo jibini kesu o wondi ija maayi mo fiiɗi donc kare ɗe balɗe ɗo kaka oɗan woni waloyde ɗum ko ñamugol ñamdi makko ɗiɗo hay si tawi hawri himo fiili ko ya yawwonaka makko ya yawwonaka makko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki yo maca ɓe maaki menen men fiiloto no min haddo gila ka wuddu ha ka foppi menen e nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wona nokko gotum ɓe fijirayno men kadi ɓe jokka haaji maɓɓe no fof ko fiila hollu sonnajo a ñiddaka mo ɓaawimo wondi e ɗanjijan kono andi tawi mo hawri ɗanjijan ɗon ari e makko a dogay mo woni ñamde ɗagiwi e makko o arda ɗum ko dugulayagal wa illa simo wondi e majjan tawa a wonday e makko hollamo wonde ɗanjijan ɗon ɗan hollalimo ñiddi ko ɗan allahu tabaraka wa taala falli e hoore maɓɓe kam hakke dogugol sonnajo fiiliɗo ɗum ko jikku waɗi e huutuno kamɓe anndira ɗon karay ko ma ettoɗa waɗa ɗum ɗo amma ɗum ko yewodire fi wiwgol sa yeyi to par ce que sonnaɓe ko ennayi kaari yeyi to o lunnike kaari o arti ga o lunnaki kaari
kamo koɓɓe ɓe wi ɗon waɗɗakima noon ɗugol e ɗum koko sonnajo kala kasbanɗe hoore makko fiya waɗanmo ɗum kono tawruɗa on tigi o warrata innumala o yehi o yiidi e kaari to balɗe o ari o yiidani o ga balɗe si tawi o to landike mo o to landakimo waɗɗaki mo kay kamo koɓɓe wi si oɗa landike mo ko anda kon ɓayda kam masabu maliki e ko cheikhul islam ibn taymiyya ɓe jogiti kon ihtiyar maɓɓe o wonde no waɗɗi gorko jonni ɗugol sonnajo on haqqeji makko ɗin ka balɗi tuma kala yeru embere ko gor sonnajo on hattondini e muɗum kon yeru embere ko tawata lorratamo kanko gorko kono joni noon so yeeyi ka oɗo on ɗon landike mo aa o ari ka oga oɗo famini kañum kanno tatti jikku ɓuuri ay honɗum tigi ɗe ɓuri hara waɗɗaki o innugol ɓa o yeeɗi o fijidi e o to ko waro fijida o ko sonnajo kala créanta hoore mum laawol no o fijidira e moodi makko gandakino bamade on donc ɗum ɗon par ce que no woodi sonnaɓe goo ɓe tawata haysi moodi maɓɓe waalita hiila maɓɓe si subaka heewi ɓe yahay ɓe heɗo ka duusi si lootete si lootataki woko tanaji mo wonnaɓe koko mi andi mini wolde komi sifanake ano holli yaatete donc ɗum ɗon fof mo fiiji ɗi tata ko hanani wattede ni gorko on komo duwa nunɗude hakkude maɓɓe e lilimaaɗi ɗo ɗi ɗum ɗo woodi horo e ñalande dargal da tengo makko go noon fiiji yigo dakade ka leydi ɗum ɗon kanko gorko on ko hani wattude yili e muɗum moƴƴere e hani kan jawabun ɗum ko hiyaratu rajuli ala zawjatihi mana ko yo gorko o woni gorko mo tata ko hirɗo e hoore sonna ɗo mana ko ɓenta kon daluji ko yo woni neɗɗo mo tata ko dalu e hedde sengu makko awa nayo gorko wonwa potewal andasino bama nayo gorko wonwa potewal an a yeyda gorko janano e salmina sengu ma tahiɗa moodi ɗon ena naala toon jantu tana ɓuramo wonɗon e mum simo ƴetti junngo makko mo waɗi e junngo ɓengu ma ngo hiɗa landomo si tanala to hiɗa motanamo ɗo tana ɓura e on mo gonɗano e muɗum hoɓɓe ko yaha ha ɓe yiya gorko e sonnajo maɓɓe gorko janano e sonnajo maɓɓe no waɗa daaɗo ngelgol ɓe lullodira kamɓe ɗum dirangataɓe ɗum jikku kofe noon ko kofe yigo alada tawa ɓengu kofe yigo yiida e majji yarangi jooɗi andi lemminaji ɗi daro mi dara ɗi ɗum donc gorko na wowde noon koyo tawɓen rek modi ɓengu maɗa a yiɗa gorko mema mo fiw ana woniri noon kankadi o yiɗa debbo janano meme a yiɗa gorko janano memamo tawa ɗum ɗo hiɗa ƴetti fii muɗum a waɗay kadi watte ɗin fof fiwata won a waɗay watte ɗin fof fiwata won kono ga acci ɓengu ma o woya kay tani o kaala o yahay leydi ndi o kaala o jootoy oto kanko e gorko jooɗi kanko e debbo jooɗi onon ko ngari ɗettugol tatti o ndaara kat siko gorko jooɗi sina gorko jooɗi jaw o jawa jooɗo ɗon o tutti ɓokkodirgol e worɓe jananɓe sehoyi ha hande kadi ɗum wattama hay hunde runaro wiyata kasratul masaki tusilul hasa mana ɗuɗugol fokkagol hunde ittay to wande hunde nde ande tan ɓengu ma woni mo daroti e worɓe jaliɗa e maɓɓe ɓe jiɗa ko wiyata fuyno jogi ɗo majjere ɓe innam ko miñan an ni mana oɗo ko miñan moodi an ni ɓen joftoɓe yewta en pagaya yahaɓe takkinira ko ɗum innete alhamu nelaɗon mbaɓe landama ɗum ɓe maji alhamul maut koko mayde noon ko sifa koye tawi koye nantano enna mi torki allahu yo waru koto mi rona ɓengu makko koto acci ɓengu ma e miñam ma fijidi ha o daari o tawi ɓengu ma no laɓa o faami ɓengu ma no yeɗɗi o wattay duwaɗo yo allahu ware o rona eyi donc ko fijidi tata ko hanari wattede gorko no hani wonde gorko mo tata ko hirɗo e hoore modi makko e hoore sonnajo makko ha o wonani gorko mo tata ko gorko andanda hoorema hay to yi ɓengu makko e gorko janano ka ɗum ɗon tampintamo hay hunde lorratamo eɗa naray e ko gorko on duwa kon oɗo sonnajo e leydi ɗi no ɗuuɗi moƴƴa kono tawde jonde nden nde juuti moƴƴa mawɓe kadi ɓe tata to ɓe duuɗino ga aray en dara inchallahu tabaraka wa taala وذروا عنده فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان الله ورسوله منه بلى أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.